sui o le fono a sui tofia. A fiola ua fionga i le alii pa le mia ma le kapeneta. A fiola ua fionga i le fonga fetalai ma sui mamalu o le pa le mene. A fiola ua fionga i le wha masina sili. Na ua fionga i le presidente o le wha masinonga o whanua ma swafa. Wha pea lii ma tamaitai o le wha masinonga Samoa. Tulona o sa wha le anganuu. Awa le a fifio a inga ma lato tama. O tama ma o lato a. Le tu ua o le malo. Ilo matou tina peleina. Le tua fafine. Le uso. Le faletua. Le fionga ya seina folava. Muango tia. Fotua tama. Peri mei asu. Le tuua o le malo lo matou tina peleina. Le tua fafine. Le uso. Le faletua. Le afionga ya seina folava wangu tia. Fotua tama peri mei asu. Ile aso sa. Se furutaso Januari lua o lua ono. I Nevada i Las Vegas i Amerika. E wala au le atua i le fionga i a seina folava. Muango tia fototama peri mei asun. Ua valu se furulua tausanga o lona soifua. Ua tangi ai nei le manu o le vatetea. Ua fati toto fo i le ngalu fulia faa. Aua ua ngau o le saa sa tuala o le whalefa o alo vui. Walangia o le sao na lua o le lau ele ele. Walangia fo i le ainga sa malia toa ma le lala fanga o usuali. Wausu ia fo i le fono i mata neu fea ngai maleata. O le malai o le tai au fo o le tala lelei. Ma le fina ngalo pa ia o le atua. E alala ta iai le matua ia mango maluasi ufanua. Ua o lele ua tu malo le a fionga se ina folava. Muango tia fototama peri asun. O le sa tausia lii. I le sunga papalii fatuvalu asun. Aue ua mali liutoa. Ua mau mauai ia upenga o le taua. Leo tie, o fea o iai lotoi. Le tunga maue, o fea o iai lo manu malo. Apisa lo mai, tafia oti, e sui ai oe. O le a whaiona sauninga i le asatofi, se furulua o Februari lua o lua ono. I le tūla e tasi i le auli, i Palm Eastern Cemetery, Nevada, i Las Vegas. O na sauninga a whale ainga, o le a whaia lea i le asfareile se furutolu o Februari lua o lua ono, i le tūla se furu le tae au, i Palm Eastern Cemetery, i Nevada, i Las Vegas lava. Mata oto ai ilo na oli sanga tūmau, e lango mawai. E le taie ua sua, ma ua sua o o. Ua fati toto foi le manu. Na foi na mai e le lii, ua ave se ina e le lii. Ina wha manuia pea le suafa o le lii. Ola le tusi, aua olo uola ua ia keriso lea. A olo uoti olo manuia lea. Ua o tau le taua le lei, ua iu ia te au le tau sinionga. Ua o ta ofi i le wha tutua. Aua e sili le aso e oti ai, na i lo le aso na whanau mai ai. Peri, le whaletua, le tina peleina, ia manuia lau malanga e le toi foi mai. U asun, male whanau.
Se fo mata ko fie o le au fai pese le tautia e beauty. Ya o le tautia e finance po le tautia e stars. E le dei vanga o le fiafi in ua fitu minute o te nei le tu la fa. Te tonu la fo tuangalu. Taulangi ya e mai se fo i tiunga o vatele. Ai fa pale ya au loloa ya tautai sa ili mfua ya wale ne yaso yona tulanga ya mai se fo yona sa valinga sa fita loloa ya ilo tatou butuno malo le soifua manuia ai la o maua ile anga le leifa so le tatou tapa au sili le langi le tua o le ola o le tua o le malosi o le tua o le alofa o le tua fo yo le ambio tonu o le aso se fulu le nei o le masina luna lua le tausanga i le savalinga i le amataria fo i o le tausanga lua whirua suma le ono la tau. Ae momoli ai le whamalo, momoli le whaafitai, ia e tusai fo i. O le to te leo i tātou, la tau te whaatalitali, ia fiafita i tasi le tau le whaa mātou i au kilani po mātou New Zealand nei. Ia wale tau mwhaingo ni por kalami o le tau te iae. Ia nei fo i vai aso e mese fo i o le amatadi ai. Whiau mga ruenga. Whaasi fonga fo i o le aso lua le nei Tuesday. Ia o amai o e mana usavadinga. Haftai ai le tua. Ai ia se vae ngai siri o na tele i e tato upu ma tato tala. E tatau o na whaasili i le suafa manu malo o lo tato mesia. O le na maliu mo o le na maliu mo o le na maliu mo i tato uma. Ia, wa pisi alo waso le nei, tele no usu mea le tae au mo pisi ia. Ia, wa o toe vaia tua i le taimi, wa lata le taimi o le tātou purkalami. Ia, wa le au maia le ofkingo e whai fusi ua. Ia, e le a whaina. Ia, wa ilo fo e po le a pe suki, pe le suki. Ya e au lele ya le upo o mai sava i so se tu inga o fulu o tatou proclame ya ai sidi ile to e tamo fai tu lo ale ya nai lo to e alu le fale o lo le pisi o ko ya ya lo no winga la o kenso o no inga o ke le anta wa sa o tamo fai tu tatou proclame ai o fa ta lo fale na ya fa tu lima fo ile dei va nga o le fiafi to i tua apolima ya wa Fasifo foi le lai lo ne tau fiafi te iro sa moa e wapongi sa pe a pe wala ta foi. Ia wa fae e foi malanga pasi foi e o isi fo. Ia po pasi e o tua. Wa mana vanga luenga ia le ngata foi le o po le lima le ke le ngo ia. Walu va mo sa vai. O fea le vaenga lea e te mai mo mai ai. Mai mau mai ai le tatou porkalami. Ia o le fa ia ma le fa manue fo i le tua ai fafta ia tu ia te o tau i le tau filifili o le nei tau tua ma le o nanga e fai ma tau soa ma paanga tu mau ia fia fio aso te tasi o le manatu o le vai aso fou o le a yeisuinga o le tatou porkalame na tu e a mata le vai aso le nei a e teritono le vai aso fou o le a yeisuinga o aso tatou porkalame ia la a fai foi ma fai nei ia so offer tatou programe ia o le ua a matale nei tau sanga ia i foi manatu ia o le a vasai ni sia so le tatou tau te ia ai fai ni si fuafuanga le lei foi mo le awilu mo le tatou tau tua ma le onanga ia lo no winga o le a ia isuinga te tele o tatou waso mo tatou wa programe ia watur fai nga malo ya mata upu ye tuli mata ngau te mire nei o le antinga e mari development o le tanto butunu ya nga te foi leo nei nisi o mata upu tuli lo ya la le sailing o le mi tonu no winga ya wale to ye se tama foi le tau te matua tu le ya ina ia tau fa tu le malo o le wakula ya o le vaenga ya o le atau silsila ma i le fa to fala inga le tatou pulenga ia o swinga te tele mo le la fo i nei tau sanga ia o le ai na ia so e malolo ai le tatou burkalami ia ma se fa ye se ko male
ia ale upo o tele o tiute ma tele o ta ia e mese fo i o le tūlanga i le a onga ma vaenga whapena ia ai e fua fo i le tātou le alo tātou porokalame ia i le tūlanga fo i e iai le mo mianga ia o nisi o mata upu e tuli loa no winga o nai vaenga na mana i suinga tele na a matala vai as fo asonga fua asolua le se porokalame le solulu ia to e fai porokalame le tauta ia i le stofi to e malolo i tātou le sfari uinga la lua afkaiwa iyo e walua taso malolo se iyo talu se itau faila poro keki se itau faila poro keki la ngai wo nau wale 2 miliona le la ia ia o ngafo ile faingole ole sa ili atu i fo inisi o vaenga ia o tatou ia pauari tūlanga iai aver whātua tuanga ile malo inisi o mata upu o anisi o vaenga tau te vava ia tu fo ima sira fia tatou porokalame e toe whamanatu whainga malo e tu sa whorofolanga ma mea sa tau le atunu ia o vaenga na ia whea le tatou porokalame ia o ni fo i teimi ia se i whaima tatou whaisinga ukoma ia a matana felelei mai kama i taxi la iki fo i ele le alo le au fai ori le waru le kaimingai maka ukia e tu le i fo kama i vale le kaula iki nga felelei soro le kaimingai se longa fo ia o lisi vai taimi fo ia la a mata fo in tatu to ia le ape fo i malosi a fo i le le tulanga na ai ona swinga na ia ona mo mia foi lo taimite lo tiute foi fai vai me se foi nisi o ngaruenga nisi o commitments era ngata foi o community ia wa o involve vai ia mo mia foi ia na taimi me vai nga fa pena ia e ave ia i mo focus ia ia na ia afia sawa ia sunga godfather sawa pese ko inga yasonga o ia on ala ia sawa ka maro ai fai ko isanga fa so inga yasona ute ia ai o swinga na ole a matai mo le vai so fo ia le ia fati adu ia o te le fia fo ia wa te lona la fia te mai moa mai ia ai wa ia na initial commitments moa o no vai e to ia ele a onga le lupe foi va ese tele ia vaenga ave ye le taimi tele ila tou fo yo lo fia a o to wina ia e me se fo o swinga o le vala wina mai le tua ia ona nisina vaenga mo se de fia fo ye to tele o tatou ai ele a vaina a o ai taimi o tatou proclame e tatou te vane ilunga me te tau ona vane ilunga ele ai mani me tanu ina ia ili tatou porokalame ale tau te iai malolo sai fo manuia malolo lange ma faatalofa au ona tofi le tua nei vanga o le fiafi so se fatafaitaulaga po o fea lē te maua mai ai lo'u leo ia po o le taimi lenei po se taimi mulimuli ane faamalofa ai o le faiva ia e le faigofia outou tiute vaavaai fo'i ma le toto'a ana nei ia i le fa'asalalauga o le maliu o le tinā matua ia peti pali'i talofai ia o se tasi lenei o tinā matua o le tatou porokalame ioe tulou ia seigafulava ma suafa tetele pali'i o le matou fo'i sa taua ia ma suafa le fioga le seu ta'atia tu'ua fo'i o le mālō po le susuga le to'ā ia o le fioga le falenaoti ia ona i tutaulagi uma tutetele a le tasi nei tinā matua e fia tele lenei porokalame mo foi lava no fa so atu i male sunga ya pali John tai male langi mo le tu fa mai senga uso ya me se fa pa io ainga si tatu ainga ya on o le vala au le tua di tina matua ya po antipeti ya pedi e si la fia umai e le totele ya fa mai se le nganga le tua le ngata fo ile ya wa a fia fo si o matou ainga fo ya ile au pongsa fo ya fai fo ma to maliu nei vai o vai aso fo ile fai la maliu le wa mata fo nei vai aso ya wa a mia fo ile tua le
faletua o le uso o sia uso ia le moava iti tui maunga ia matou I manrewa I le aso tofi na tenei ia po o le tofi nei a foafoa tui maunga ia ua faate ia I fo to telo sio matou ai fa mai se nganga o le tua le uso ia iti ia po o le moava tui maunga ia ona o le tūlanga whaavau ma le whaafua se ia le se fo I o le whanau lai te apo I liu a me se fo I o le tali anomia whaafutai ma utou uma ia maua le loto tele ia your mom is in a better place ia tūlanga la le na e tāua fo ia awa o tātou tiu te whaamatai awa e umaku unga rue ngolo whenga ia e whaasanga e whaikiu ke wha le ainga ia awa le whaino tau singa o le tau tua upu ma tūlanga whapena o tau uma o loo whenga I ma mawhitianga o na le malanga le maliu ma le oti whamesele nganga o le tua o ia tātou te surufanga iai ioi o ia tātou te surufanga iai whamaile fionga le atua e sili atu le aso tātou te oti ai nei lo le aso na tātou whanau mai o le kelo kaimi e kuwe sili lo mawhauwhau po o le atonu a le winga o le whamtalanga le altuspa ia e sili le aso e oki ai ngai lo le aso ng whangau mai ai a o le maali ia in the reality of life e kau ke le fia look forward le aso se oki ia ai mana tu mai ai fa mai ai le fa mercana kus pai e sili le aso yo ki ai ngai lo le aso e fa ngau mai ai ore mali ia o aso ia e fa ngau mai o aso mua ia le look forward we are so looking forward ia so e fa na wai po aso e fa mangaku wai aso fa ngau awa fui ko a fa I longa ngai ru furu kasi wow e look forward o mai ai e o ai tangata e ona lua kasi e makua whaana nau le aso lea se furuongo se furu valu fa se furu lima se furu o se furu aso taua valu se furu iva se furu se lau ai vai mai a fionga le tua e sili atu la le aso e ke oki ai o ta nofo ale mo mafufau o le ale winga o le ku ai ngā mau whapengi ai ele ai ma se si ngofo mo ka whapea e kuainga o mai lea so ki rea kuainga o mai lea so ele ai ma se si o ka koe ngofo mo o se so ki ai tala doa mai a fionga le tua e sili lea so e te o tia o le fisili ai sea o le fisili nga ai fato a to tau fato to a lo mafofau ina ua talado mai le tusia fingo tusia falinga ina ua talado mai le tusi le ma fa manino mai ma fa pe mai amu ia leoki eoti oileli or kusirenga ngai a kau wha asusuru mai a le ka ua ma le maa ngai a whamai a o lo woki o lo umanguia lea a o lo wola o ia ke riso ia ai amu ia le oki e oki o ile li a vela o iei o le wha amu ia la lai au mai fai mai a wā o lo woti o lo umanuia se vai e kala fionga le akua ai se haia la inga e manguia pe a fai e ke oki wala nga defa mai sidi la so yoki ai ko fa mai fionga le tua wa o lo woti o lo manuia a o lo wola wa ya keriso fai mai lo mar fa amu ia ai amu ia la le yoki oki o ile li kali lo nga mar sidi fa okay o le mafu anga la le sidi ai la so ki oki ai iwe e amu ia la le yoki ai oki o ile li longo winga ile oki uma o ngia so fia e amu ia I le eoti a eoti o ileri ai fa fera pe au ki ai o ki le o ileri e le ai la e ke le ai story o mere e ke ai se vangana itato eoti o ileri e wa foi la fa amu ia le kusipa ia mai amu ia le oki mai oki o ileri
lo no winga ele o ti uma fa tayala ile to fine fo ia o mo fo itala fa te ia ina o malanga ole to fine a fo ole to aluo si o first cousin ia ole tamale o iti peso o so matua ole tamale to fine o lo tama ia ai na ma to fiola ole wori fo ia nga look after inga ma ko la iki nge ya so ma to ma futa nei ya ma se foi langa ngole tua to le uso lo tutele ya ole so ifuanga o malne tatou te pe o la iki pe o fiololo pe o makukua pe o ma to asili na ma tu ya eta si malo tatou awala amu ya se alu ke au fa mai wode ese si wodi ua a pe wa viola inga ai tau te ui uma ile awala ya a mai se lo lenga ngole tua ata lo falea mo uto u malava ile nei vanga o le afiafi manisi o ila to o fea ngai ma mafatianga o to fo i o fa longo mai i mauta ngase ta lo fai tau te sila fia ko kele yo ila to fa ilangi fo longa ai sa ver ngai por kalami ma vai ma lu yo lato loto a o fea ngai ma mafatianga mati nga i mauta ngase la fo ngai kom fa ya fe sin kala ma di fa atai fa am tau fa tu nei tala ma di tu te tadie ona ese uma o tatou situations a o do ye ma fa fonga mai ma fa longo mai mauta ngase po ma do mero moa po au kilani po so se fa le mai ngi usila po o moto tua po tu sivi po so se fa le mai fa tu ma lo sa moa ya po fanga alu po so se fa le mai ya i tua ya o to America sa moa pe a yengi si au undanga fa pena ya tatou atu Australia fare mai uma Australia America Hawaii so se tafole nei la lolangi a fai o e maua mai le taimile nei fa malo atu mo e yai le fa malo longa mamana le tua e fa malo longa le tua mo utou o la fo itatalo i le tua e va ve ona to e fa fo sia lo to malosi o a uma tala fo mai e fai mai kala lea po a kala fo mai fo me wore ko ngas konfiki ole me ngaka ai le loa er kanga ka soifua mar kanga poko e fato a mata ina le sisi e se ole tua when the man says no Jesus says yes ki roanga ko ki sa fa mai mo do mai mo mai o do is living testimony o le tala le uti fai atu ai wana i ngata i poto ia le ka ua ia ai ele ongia kua ele ua ele fo mai lo wola po lo wola malo soifua no o lo soifua malo wola e a ao mafanga o le tua. How many cases in the world wo to si le fia mo manto i lo mata to fa longo fa fonga ia e isi cases e fanga ngau mai ka mai ki e fa mai recommend a specialist ma fai ma fo mai e sili ai le fai o si tonga fitinga o ne yo la langa atu e fa le kongu ma fo fa wa malava ai mo musu ama ku e kausi manga o e kausi ai manga enga e makua special arko inga ka mai ki kiringa sili e ka ule ro o ngangi e le ke le sa ku pe atu e ingi vesi fa o ngai kamar ngai sa wapi fanga mai runga e fanga mai le langi ronga mafofa e foi nisi wa vatu fa mai wale to ya ngang ko fikinga o mai lo fa ma vai e uma lo le se ile malea se ile palaka ai uma enga ko e kakalo ya foi fe au pe ke ko e kakalo ya o ele ke kausi mai au foi tabana tu ma ye te oi ke ia wa e koe ka kalo ma e koe kuri vai le aku sole wa e ke iro koe vai aku mai fo mai koe sia ki aku mai voi mo koe tata mai lo na fatu na wo vai tu tu mana vanava mai au sui mai le ai vi ma o ke senge nga wo vai aku nga koe a wale sa ore ole nga wa haru fa pengi wa mana vanava mai wa umama nga fa pena mana ole tua nga afai o yanga awinga mai o yanga fayar kanga ka o ye fo ina mana vai pona isu le manga vola ya ke roe nga o ye fo ya mfa inko ave sia ilana pule fai totas
ia o nei vaenga e fa malo si awinai o tou nei vaenga o le afiafi ia o le fa malo si au le na mo o ele te le mautanga se ngasi to tele fo ini si e wo va vai tu sole ia tu lo ele na dia la fai mai la to dialysis ia le vaenga nga fa mai no toto ia ele ai o le vai ngoro so fu malo ro inga o la lava na mata fai oi tato umala au va vai tu ai fa ftai ia ile tu mala na fa malo lo ya o lo mau pe le malosi ya me se e ka hua foi mo au vai ku isi o isi uso foi ya pele foi le loto i America fa ya mo vai to mai lunga le fainga ola dialysis ya but we're around the same age ya e vela la vai tu ya i ma vaenga o to e kilo ya u ya foi le po le leinga e look after inga le maru le tu o ka ku kingo mo ka ku nga ai fio po le leila po o ka ngoi ku yengi me le le o wa ngi o tulanga foi le uma enga wa o tulanga fa pena ya nga le sona ma me tu puis ya e foto ya i fo ita ya me se foi o mara usa valinga fa daua va nga fa talo fa o fo lo fatu mo o to uma ile le vaenga ole afiafi ia ole atatu o atu nei tatu fasala longo fa business le uva va tu la afali tu la fa umaro fasala longo fa business ia ona fa filo ile sunga li atawa longo prokalame ia si tatu o to fa umani so tatu tala o to ma si tatu o atu si to to o mai po le ase tu lango le update mai nisi o mata upu tu li loina tonu so tatu o tu o Samoa ana tele o manatu langa o markai mi ngafi o manatu o le fia file nei o le a o fa soa duai ma o mali atawa e te tau ona si la fia ele atunu nisi o tangata ia mo lato so tanga i cases ia makanga kai sa fa il faingo cases le mafua anga oka se fainga ka yo me ko ngo Samoa walanga na o pe ni rumors vo ngai tato te falongo ana faia la usu enga ma o ai lava ina o maua ai e matua a inga le leitanga tane a o mafua anga le mama isia ka kova o le pula mama o le upu taua o mafua anga le wa mama yoa mama italoa le tato va fo lau ma le fainga ka nga sa ilio le amio kong onga o kangaka le ave io ka ko fa ko nga fa mai o la to ontanga te fia ni me te tauai ai le kiwa fia sa fa i me ya ono meni o so tanga tau te fa ilo uma no tato pokala me ni vanga le fia anton we tau you need to know that deserve le ku la ngol ma fu angale le fiu wai ka ko we e tu ia ku isi kai mi fiu ku ia ai o fongo fo le cases ia onga ole ola ku ai ngalava tau ai tatu mo tatu fa sisilanga o fa sisilanga ia tonu mai fu ia i le tatu official nevanga ole afiafi ole fa sisilanga lea ale so va ia le fakasa pe o sali lua i fale alili le tonu mai nei ole ata to pe ia o le ata o pe ia o te pui sa mawhainga Samoa i o mota ta pua i malau of te lai o malai o mai au na pai tu a mai le vavau e whainga ta oe le papa e foa e ano manava o pa ia mawe mai lava i le malama i saua e malai tele ia mawhatu le ngai se ia va ia le hatantau le langoto i le ala tawa e le popo pa ia i sa mato upu po se whaamatalanga tu low na lava ai te ruai ona ua la malama whaai o le mato ngā luenga o le ala marimila o le malu maruta pua i le whakasā i si o mato nuu i sa le lua fale a lili le fio le tamaita i a le lua ma le toa whao tā matane le matua ia whanene le ainga sā tua tangaloa ma le uso lii ma upu ia lufi
O le ala lea o le langona o se mātou leo whaatawaa. Ua mātou ia lava ala ma ua le mafo i le mativa. O le ala lea o le mātou wala au whaarolo tuai tā ma whanau paolo mga wha a e maise o wō mai e masani e manuai le nei nuu i tu e fia o New Zealand. Ina ia tātou awai le mātou posiva o le a whaia i le aso lua se furu ma le valu o Februari lua fe lua se furu ma le ono. Tā o le se furu ma le tasi i le taia o le tuatusi e whakasa o Tahuhu. Ono se furu Station Road o Tahuhu. O le alawa se le ni paia o le a e fwai i le aso mātou te talia ma le anganga whaafitai tele. Ia alofangia tele e le atua ia taitai atu lo tau soifua ma so mātou wola. I le aso wa tō whaina mō le whamoemoe soifua, seinia, taitai whono ma le laulau. Ma futanga a alo ma tama whanau. Ale e whaka sa le lua whale alili au ki lani New Zealand. Ia, an whasala laungare nā leo tu inantu mō whale alili. Ia sa le lua I whale alili. O leisi whaasira silanga wha Sydney a inga Campbelltown, New South Wales, Australia. Ia o sam whaingata lolo. Ai toi te taro atu ma le nganga wha alo alo tele I sui le si tala uma o le tātou maftanga. Ina I tātou awai tātou whanutanga o le a whātou nuina lea I lo tātou malai masani le Pefia Hall tasi o 5 Lindsay Street, Campbelltown. Sulimo Februari loa filu sumreono I le afoli ma le fiafi ma le tua mai le tātou la fonga e se furu tala. Whaafetai ta I taifono suruape Niko suruape. Whailau tuzi I meleta aluni. O le si tātou whaasira silanga o le urua I fono tele. Lua feluono a le tātou a inga fast I me le pone a so sa se furulima o Februari mai le wha anga I le valu le afiavi. No whanga Dandenong e whakasa Hall 5 se furu Green Street, Doverton. Ia na utu na tulunga tā o whatala lo ia mo resta fau luas furu tala Fast Melbourne a inga ID Collections. Tā o 5 lotu ia saunia le sunga whawhengainga ia moe tauti e whakasa Grand Burn. Ana matalo leo fono tanga filinga o taitai o I tu malo. Afa o leono I le afiafi tau maftanga. Poi kai mangaya. Tā le walu te talo whai u o na tātou whato wha lea matau mawai. Wha mori nisi wha mtalanga. Wha so tai le fionga ia wha au fonuu eli Mr. Falai. Ile o wha o tasi fitu lua ono valu ono. Ia po oroapu te mese leilua o wha o tasi whalua lua 5 tasi. O leisi tātou wha asira silanga mai le fast a inga Utah. Vifia night, a fifio maia, ma tala mai o au tātou fifia fatasi. E le tātou fifia night, e le address ono lua 5 tolu west, ono lua selau south. Gurn, Utah. Da o leono I la fiafi anga I le sefuru I le po. Wha moenga, tu whaina o IDs, se I te manumalo ai, wha aloalo, ia, se I te manumalo ai, ia, wha aloalo, mai sa moa, e te le masaro salo ai, le manga ngai o ngai wha o kakai manga ia. Fia, ia ma support, le tatou Valentine. Oi, e free le entry, o kai manga ia. DJ Sui sala. To a free food boy. Kai taf mea yu kari. Ya, whaingar ka maro pasi. Contact P5 so tai le fiogar prestene mata ilinga pasi toma. Ya ele numero tu na tulunga varu otasi fitu with tolu 5 lua tolu o. Ya po ole numera faufotua na mulo ulu Brown valu o tasi, valu o tolu iwa fitu o. Tātou whasi silangana, tātou maronga, foi mai. Whawhira I Godfather. Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection and genuine Samoan hospitality come together.
Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Temero watile ua toe lua sifuru biruto de jana li tula lima. Whaila atu le umafa tasi bersunga li ataua. Godfather ni vanga o la fiafi mahano se fomuruia malalagi maba. Fomuruia asiata fifia o pai pakasi mai fifia o vai aku lo makaka. O whangongo wa pisi o pisi ngai sa oferua I mea. O ngaro pisi o ya. O sau o ya ele mai lo o ilo. Kaule kalima ya text o kaule lo mai ya o fiu text ku ala e po fenga. O mea manga ya mea o pisi ngai. O mea manga ya. O mea ya yo na tuan di. Iyo. O sau de official to bre toina soli. O lo ofti no la tau la vasole lango usuma ya tai oma. Ya pe ya. O fie ere me siria o ko yarunga ingo ke sa o ki fa sa o mane iyo awo fe kauli ya la kongo ngo pe siria ile ya ayu ile ya mai le ya so la wa ya tu lo pe sa ise pe fa ngi fa kar ngonga ngi sa fa la fongo ya mai fa kar ngonga me fa penga ya alwa ya mga kuma ya o pe ka karwa ini me mana na yo lo ko a shakari siku fa ko isi me manga yo lo fono e ke fia fa so wa le mole tato wa fia ya fa penga o mal fongo o fongo le se ni fa mai si ka mo ya li por a me ke o so fa ko ba yo me yo ke fengo me le anga ya o o me ye ringi me o me na o ya si la fia o me a ka wa ya
ia o pui nga fo me fa penga taua o te mi foi nei le tamino ile te mino ia fa FBI io e kai pe fo kameri ele ai se me ke eu voi mai pe o felele pe o test lo ke ki foi ka ai dum ai ele yo me ata uai io ta te no fo ka te sia ya pe ai mu kai puki me fa penga ka te sia ya pe fo masangi ka ya a o nunga rai ya lo olunga iele fai ni monge o songa o mea le leia ma mea sa o mea te tau na to e vatu o fasi silanga le o na ua pa u ia te na fasi silanga nei e lua mai le si vai nga sa tawa o le fasi silanga le sa ilinga malo mon si ulepa i sa tawa e fa tulo watu sa mo o le ao mamala ai fa si tonu le fa si silanga i tamali i mafai launga matama fa na o sa tawa polo manga fai marwai le no o lo o afion papa au New Zealand nei le pa ia sa tonu mo fono a wa tawa ma fe mata se yuli ma bu matama le uso le mamalu le fa ia fala le mamalu ia fala furungongo male fa le tonu o lo fenga ngai tatou no isi ulepa mari sa ilinga malo o wale tofi fai pule mo tatou tu malo sa fatasi fa se sila duai male fa alo o tasi ai le tofa i le maftanga sa tawa ya ukilani fa bea o le fa ya tatou sa ilinga se leni e tawala i le posiva i le aso to na i lo tasi o fe poli i le mota o sa mo i Mangere Town Centre i le ono i le afiafi mo se tatou sao i le fa mo bo tatou no talo tuai ta mafana ua saltawa o paolo mangafa wo ma au mea mai au kilani nei tatou felo ia i le aso i le lofa maleanga le leo tatou tua le isara i moni lava e susu e le faa malama ma tilo atu i meo lo tupu ilo no moni a fai ngalo e si ulepa ia ngalo lava i lo lima tau matau a fai ai au tele maratua oe ia pipia e lo faiva fai abel faa lo tele Tawa moa Roberti Pula mai yava saralau a fe mata fapo le malu ma le maftanga sa tawa i au kilani. Au tato yala ya sa tawa. E se mo batule si flyers ai tato atula inga luenga ia na fae mo mai nei. O avanoa nei o ngā luenga mo tato sitisen i New Zealand. Mate avatu o ani avanoa no mawe manuia mo tato ainga. Mate fie tu inatu. Ia mo ainga fo i lele tau te whinga ngalo te move i taupo. Le lei le tato rate. Ia, from $20 anga ilunga tolu sfulu tala, I think tolu wono tala. Ia, ai dependa ai lau, e wha moe ai lau experience ma le vavi. O tato solar panels, kama ia, wha pi inga o tūlanga na provide training, free trainings, wha ta pena oe, e mawhai on soani e move lo ainga i lalo i taupo, tolu masina e look after le lei, make sure wa seki mea au fo il popole o tou ngā lii mawhanau ia onga e fisosoani ane i tūlanga move atonga o lo ainga wha moe ngā re malo New Zealand ia ina ia mau fo ile avanoa e ngā luei mo ila tau siksengi mua fo mau fa mo le su engi pepe finga ta tau ye fla ole ai foi university mo pepe finga ruenga mani mai nga fa pe le ai ole o tali va vetu ele o mo miel te mi nei because if so swani go through wins you are registered with wins o foi la le stala le wins that's one of the requirements ta hua vili le numero al tamali ile o lo tasi ono tasi valu o fa lua mo nisi o fa matalanga ia male fasisilanga lea pe no feto tatu ia ila vai safata ia ole fa moe ia ole fionga ia tafunai siata yali ia yoe tafafunai asiata ayali anapu ia ele fa moe awale tapena tu morfenga palota ele to namre laina fa moe nga pe fo ona talo tu fo ia ali tu malo no o satau e siulepa ia mo o tofo i sanapu ia ole ile faiale fa mo le tu tama fa nau stasio sui ia ole wa avel na lango ia me se fo na loto ato ia ina ia te mo ia i tutua ila lo vanga fa faiale fa tu ile tu sa mo tasi faiale la sufa February asto nei ile oats
fia i le Old Band ia ina i le Otahu Rugby Club address na utuna tulunga tosu tala le fade la ngolango ai le fa moe o le fo itamali le atawa o va ya tu o share mai lunga le tulanga o le momo e yo valasi i le HRPP Wai wanga HRPP kamalo o tala a le o va ya tunga wa faitala wa vea ma memo le wa mai ele vaenga le HRPP fata palota malepoto palota mo le HRPP ya si e menga sofinga ngaro wa mafanga le leile rua mafkanga ma valasi ia i ngimi o porkiki ma mafkanga fa de wo ma fainga pisingisi sau mai le amatanga fast SNDP o tautua ia saula ia fast sap ale waru le HRPP la sufringa ole o ki fifi ia wai pe o winga fa porkiki ai ka funga i long finga ngalo ia o ke mai ka ngo winga fai kon fiki fo o le fai kon fiki sa ma ko mafuka mai kai funga kan funga ia sa mafuka fo ia ma ko le ene se sai chi le lang winga fo langa alu finga palo kana ia ho fai le e mo ia buile sikala a la kala vole le fai ngolenga fai konga fiki ke o la fai fongo le SNDP vole le kai fo la peskengi ala la fai mo su le SNDP ale peskengi sko ingo fo kasi ka wo bu ia ala fongo mo si paki ia varas au o fa kule a bu ke si la fia no kamala le fongo mai o ile ai ole natural e o kakara ka feo so fai ko e ngo winga feo so winga pe fai ko fiki a ku fa por kiki a ku mai ba inga la kele on kwa fai ko fiki pese ata to me ngelo la tele o vala si pese ata na fai le ai pese fe a wala nga ile o fodinga sa o ko inga ye ke mingi yo ya o ki rola nga lo ko la auto e teu falelei mai ele eu não me falo tano matua se o ko inga io pa foro que lo foi fa makanga nga ye wai ke kai malo ai pera ale mai le makua fe so fa fa kasi nga ye o so I fa inga ia kasi ame nga malo ka minga pi ele fas pa nga ka mi malo ia bo misilanga o misili sia pa ngo ko kamo ai ngo wo singe mal fas ia o fa ba a mengere ko fo inga ye o auto vai atu nei ai le atale le tova tu fo i lunga pa alu vinga lota au vai atu nei ai samo e te sila fia le ataua le memomua wo so i lo mafofa o lana tangi le sa tangi ai le tapaina o lana ipu fo le ai le avale le uai vai na o mau malole o mai alfa tonga lo aferu ta se manto ora ka mo ko ka kanginga le na fai ai upu nei se uma fo ya o ke ro fo ya tangata na e adua kapo kala me sen mai er kanga e ya sen mai er tangata na le fo le atale na le video na te loa ya kanga ka le la ya nan of man tuor pinga la kala le atale mu pe ka ai ma vai le ta sa o le la mai sa o le to ina te mile la tfata ro fa le eu fai ko bi ai e le video le na pe fa pe la lunga la vo pages al fast supporters ina o tautela na ipo o inga ngafo le fo wasu er kamare Oscar ma wasa o le ka ere ai la ma era kamare fa ngamar kamare la ai fu ini siaka malawa official ma official ma ira le ka ma ira le ka ai dia ya malaka sa dia ada minga no te fai atu oi
o le tapanga o le ipulea na tutulu ai valasi mai e faia upu fa penei au ke loe ko ki foi ko ele umi fang kang ori mai ia kulisi ai le ai rungar video nga ia po o Samoa na tunu ko la e po toa ma vanga u mai e ia nga upu nga kukulu ai mafai fa afekai anga le ai o ko le fast ok ka ki pese me fa pena ko ki aka o ki ke o se mingiska ko ki aka o ki ka kere ko se mingiska nga ai vai la tato ma tu me foi Samoa wow nga yo social media ai se nga social media ese mai mele nga ye ko ke ma fa nga is ai so na nga le atawa e to e mau ai le pepelo o por ki o le mafu anga le social media and Facebook is the enemy number 1 to the politicians. Yeah, so le ya wa mo e maua umai menga e ko kisira so se kuwa vai Australia America ma me uma e o ya kuila e panga makuanga ngau anga ko e sau mai e pen kuila e palea Facebook Samoa because it's the number 1 enemy e expose umai me pi ora o prokiki lela yai varasi wala nga le wo fayatu le wo fa mana tu ko su e uma fo ko wi fi 5 videos ya su e mo foi ai ko share sa lai dunga le mele nga kukulu wat ma fa fe kai angale ai le fast se mangu e oki le songi se mingiska along the lines fa benga nga upu fa ya o ngalo kai ko iba foi le lai ke le la vai ku iba ku malo wa fa ingo balas ya ro ka ko iba foi le nga wa langa o fieme kai ko ongo ai la kulema ia le kai ko iba ma to foi tasile tanga taliana fai ma tu tonu fo o ia la kuru il fast e ki nga ka wa kulonga pepelo e ki nga fa ilo ha kulonga ka fa se ai le ma fai lava le winga le lo to fai atu le anga se fa fonga le mai o to ia por kiki sa fe o lono ar fa nga ko inga ya so i or por kiki e se social media sa le i manga kuai ma va ve ai nga i lo ngo fiero ko pi o maro ko pelo now it's the worst generation to play dirty politics it's the wrong and the worst season ma kai mi so fuanga e ke ka alo le nga i por kiki le nga e ke ka aro ngai e ke mawalunga kaya ai e ko e solo fa desias io anga mi e ke kangi io e ma e fa mai a wanga le fast e sa o e ke re mingiska ma to wo leva na to mo fai te to sa o parok leva on mele o ke fa sini ke kai mingi po ia nga dia kulepa po kulepa nga imajinga ia awa fa nga invite kulepa sa wa o mo ga le la fa nga le kulepa o ke o fo pa nga le no merga fa nga kolo ya kulepa o ke le pa nga kolo ya kulepa e sila de kusa sa fe o lolo tatal no mama fa ftai le uso fo itu lo wale to faya olo uta ua fa kaya olo fa kaya lau timu ia fa ftai ia langa aia o le winga le ka faya malolo mama ia ide mule or kanga kalia e sianga video le ko fa ko fo na ngor ka ma ko menga le ngo fa ngo e le ngata fo ringa me wo so fangar ko fa le ku malo ya tatia le na me mo te lo la na ya tau ya le repi ai mango mai ore kanga ka fo ile nga ia fa ai lo nga o ko ilalo sa ala jo mai ina o ya aver fa man wi le malo wo ya le fo ina la tu tra no mai ele ai ma se si o la ko ave fa singo nga se case ele ko isi se fa pe ko kaunu inga lo no winga itu atu na tala wa mari dia ako aver malo kamo iles ai vai ka ko e na o ia le o mo so de mele
a o ia e piko I makua ia masingia le kelo o isi kanga ka por kikila o maku o malolo fa kamani ai nga o ia le o so mere sa ole ia se tatou tutuli matanga upea se tatou tutuli matanga tatou va ia po fea tua ia ia le tulanga o le awai e mai mo kai mi le ko mai mau e matua mai mau al te mi sa tau vai singano vai singango lua awa tatou te toi ami ni tangata na fa matana ina le to fa tatou mariku maro nga sa ko ye nga ko fo mo ile ko nga fai pule o la men ku nga lua yesu e nga mea ma a mo langa sa mala le nga fa mai ko kiki po na lua ya su e ma mea ia io o le tatou tofi lea ua iai kaule iai fosi campaign ke le kaukule iai tono le tatou tumalo le ato sao ele o se kanga kai manga yanga le ngi mea foi se fa ko ngauso ngi mele ngauso I kai o le auso sabmenga alu ai ke ya ko le sentipi ma ko fo le sentipi le nga ku fa kasimal fast o ia kai le sentipi ai o sa auso ai ke ya ko le kia ia ko pa kia o so fa ngal me mo ngai a ngala ka mo ele o se ka ka le ele o se ka ka manga ia mas ka e lo fa kulanga mas ka fa kai o ku ko alu fa me manga o ai kia ia ko pa ki ai ka fio lai ai dilo ai ana li foi tu tas a ko ka se feo e fio lo longi ngai palo kai mo ko feo lo longi palo kai mo o ke le ngo ha o ngalo ke un palo kai pere a ko se buse la palo kai karo ni se uma Oscar to siaki ai le palo ka avai singa no lua le na la to results for your finger palo ta la mo we lungo fa momo o siaki se uma se ko mai ko ave ko fa sila ili tu malo ma lo langi ia to inga palo ta mo westo ai kai va foi ko mo mis kupes ko wana nga pe o tua umo nei mea ole o kupe fai fatu o tua umo nei mea ai o singa se lengi o le se na lo miska ke o le se so le se me ai ia ke a foi le se foi ko ki kira e fa ka ri foi pe an ba ile fongo pe ke sa ia mo ku ya uma ele a ko se dimo se fulu ka ko ngai kumaro ngai fongo pe ke sa la ki pa ko se fulu ngai le kumaro ele a ko se fulu io ala fa se inga manga ko yo o ka ko kere ka pa lo ka ke o tama foi la ia le ya tawa e nga kare o fumo anga kai mire ko ka sa ngi pa ka e o malo vai mo ki ngoi le ku ele ko vai ngi fongo pe ke sa ele to vai ai fongo pe ke sa le ko vai o le tangata sa o vai maualunga ia mana tu foi le o ela le te fa fonga na matua I ave I ai la tu wala o isa o e man come fo ele la ma balas il ka ko ofisa ko e ka ke kala ngoi le songa e vidi mai la si pikkar ke fongi le fa fonga le lo ke fa lo ko ka ia io e te bala au mai mana tua no vilia tu so tai mata tala no te mito no ala sa wo ala tau sa ungi po fe ko e fie ro ko po fe ki ku wa ai oi mana tua mai la e te bala au mai ya te o rete nei ma e talo sanga mai I lo so nga fainga ku ngo oe ma u la si pikar ke fongi le fai langa ngo manga e fai ma mori mau ye se mori mau ka karno ia o punga fai mai e kur paki fa mai o angar po kiki ai au pole pa ku fa ko kuanga e fo I ro jamo o ke kur paki o ke le alu se me ye ngi kan ai o kala pepelo e wa la songa nga ma kain ka o lalo o ka ro lalo ka u fai ku foi lunga o le sole na ma fa ia le o fa ko le no ta ua tu fo ia te o ma batu lo tu ala o la ngona umaia o la ngona tangata mongi la ro lo fa ka sa ka ua papsa ka ua ma e alo lo fa ina ia inu malie ka ko kuper prokeki ma ua ngi ko so o ngo sikulanga fo ile ngai ki sira fi e tauna tu sa ilingo la mio ko ia e fa mai wa le a ela ma to va ia ko ma ko ren kai lo ar ke fo den fa ku o runga po ai le me fo ile le o le tau te ena o le lafo a fia me
le a foi le ngol vaenga le ole to is fatu tuanga kamba foi le wa le se confidence anga i te inga fia me man tuina ale nga mo fai kala ngi vili mai si pika makarango ale ngong fa fa longo le foto to wa tuale o upu ma matala na fai mai na matua la ngona o matalinga o le atau wa vatule ia anga mango fongo le fakari kari se vai po pe mo ave ino loai o le matua le fa ma oni o le to inga tangata ngolo ngai pe pelo te maka le fanga inviting ke sa esau afa mai o au ke le fia ro ku menga ia mongo mo foka sa mo poka me afa mai e ke si la fia o e o ke le ai au wa lo fo ia o ka kasi o puia au fo ele so onga au ke kurpaki o ke fo ia ku sa mo ave i mal tuala so le ala e ser me ka sa maral kamaro ole unga le sa ile results official results le sa tawa se fala we fonga la e wa vi fo lunga ole tangata na malo ya imama ole malo motu po a seve heni a ferleti papali palota na maua fase la umriva ole tangata na turuai so yo le fast tangaloa leilua ioe a tupou afa se la wiva sfuru martolu ole tangata na lo tolu mai fast support a fast candidate foi sunga sua le sa fa vai lodi sua palota na yamawa se la wonono fato atu tolu atuai sap valasi do apito fanua ta fito minister so fo marorina na taimi se la autorima ia vai ia male na urina sa le to mfainga ya e chapipi ia onga palo ko la mo wala bala le fika le sila mai ale ata a eva ai nei le top 3 ia moto poa o tangaloa masua fast uma langa ngolonga mo ko poa ia le from the beginning we know that ala fast ma ngata to lo ai fasta ia e fai ka kanga ho mo fast ko badua ia me loa mo ko poa ia ku ko kasi ai olana lifa malang lang ngasirfia umeriku manuel le fast sirsila la a erfa kasi palo ka umana ko ia palo ta tangata yeto fa se la umariva sisila ko kia barcelo ia al temile na la tau fe lolo la sap sila ka ko sa mo ile level HRPP kongo sa ko wa pap sa ko fangsa lele ngar fiku wongo al fiku wongo la ko mo ke mingi mara wa ke le la la we se HRPP o le wo la to wa sila mai la tato vai la tato le ngai le se e numera figures actual or facts here o facts o ma vatua lela na fa ya tuai e tau fe lolo wala nga lela o mu le wa rusa o la mo tu pu ile fast so to be honest o le lane live vela o sa ka ngari fo ka mo ili fo la ka mo independence pe tilo ai le tino mo yo me e pe ka fo sa pa ko ba wa pe ko ka fai mai fo ile sa ko ka fai mai fo isi sap le wingo de tala al mera le utupu o so le lane ngam mo e ia le e foi ngam kwa desperate lava ya bala si mala ngam le fa it's a desperate move o tau sila hantu la samo vai la tato de mele o tu lai mai ya ta tele fa ya tu e pe no fa ya tu o le upua tau tino o le me foi le ma fua inga le sa o ka ko kala o nga o ka ko va ingi me o va felo ai maka ko va fa le ainga ale ato tu lo wa ai me sia pe aka ko kala ngoa ile me mongi mar fa mau o le me la le tele tu ni tala malaula watu nei mena e tau ngai fa se e ai ma ko upu ngai for le leo pe ana fa pe te tau si mamalo o le winga le o te fa yatu le taua o upu mama upu ko kingo e le se kanga ka piko sili nga lo fa yai ma fa alo yai la audi mai le au vainga mai ngo esi e kai pe ko inga ya wo fa tu mama sa le yo mai ala to mai no esi even ya olo mare kingu e sili ya ku lo kari kongonga le fa alo la audi
ia valasi Sao le. yes Sao le ke awen menga. le lu winga la fa metalanga ana fa mawala lo longa loko le nga fo e fenga ka la nga sa e fa la ka ingar paki o le fenga tale na o le mele o le tanga ta e fa la ka e makua e o le ko fo i mai le a tau wa fa sanga i mata alo wa alo o kuala o le me o kanga ka fa la ka e fa nga mai lor ka fa le nga Ye ke mo ko le bang fa lo ile le fast food le fa mai. Ya la nga o yo ale ngi. Oi ku pu menga. O bala si. O te ku ngai fo le ra fa ya. O ke por ya ma ku akwa ya ko le fast. Ai mai le ma se me. No fa ko o ka kam kwa fa ko fiki. le ngana le te to wa kalango aku le sia nga la wa lu fa ilo na fina ngalo mtulang ai o tangata na la wa lunga taimi fo yo fast ele to ila lo fo ilo na tautinga kasi le o puruafi ko or fongo ma ya mai mawela le puruafi langa ole ale papa mai o ele papa mai ole tapipi langa ele sa ko ioi ele sa ko ai ole a peia ole toinga le ole fasi fonga le ole ko inga ka fa pia e tai pe or mere o yeri career ko ingo kulepa Sao le. wa o na u ma me le sa ia faia awa me nga le sila o mai between now mar kala o kala uma ia fa mai runga pe fa kara ngoi cha pipi ngar ka fa le nga mere la fa Ya lak ni fo awal ka fa le. ya ngar ka fa le nga le ma fa ilo atua na tala ia la fa ia tai sa sili na no fonunu o tua nei ana alu e to e teu le vam fa ko se ia la fa ko se pa ki fast te sira fia e uma enga ya ele tu ila ro lango so fu ngai le ka ke de dwelling in me we can move on and move forward ya tu langa le wo ye oh ya la to e si fo il masias O langa ko rai mai le miska o fanga se fu malu. Ele sanga me maka kia nga fa ye longa so ku langa vai nga. Ya ngal pa sa mara la waru li pa sa mara. e ye vaeng e ana i matati ana fai fo ile le vala si le tau o nei matati ai e ofia ile le tau le vatu mo me aro fo ia mamona ai su e brutia Ia ke makau le fenda nga ni me ngalu su e. fe ko e no ai O ia le lo wheelchair. Ya pa wala ka nga le lo wheelchair nga va. le vinga o fa malu so e le nga mai nga post so mai tanga te lunga e ye isi tanga tana fisili mai ata o fa mai asiata fa mole e fa kau e wheelchair mai me alo fallo e meni merka ka ko fa ko ya fa mai soli ole nga mai lunga me alo fale kale sia le mai ale va kun mako ole mai si ainga wa va tu fale tonu la male a wa wa tu lo tipi le pole vai e fa me fa ka ko se la mon ko pure wo tia fa ka yo ngai makaki ngai mangkoi Ya o me fa sala langa o me ale lo kuwa e be fu ai vu fa fa wo fa ka nga fa ka so e mala ia ka kai menga ole tala na le ale tale wa a fa yo fa fonga merka ka le langa le ko mangkua a fa yo e fa fonga mai ko kiri ko e mai ala o message mo ko me fa mong yang ora uri sikira e ka mo sen ele mai io per fa fonga ilalo la ngo fo ina fa miska ya fa ko ele isi me mo ka o ki ngo ve ka nga me makanga la pa fornga ni la mangkua la fa ngo ngor samala ele ko penga e ba kwa ya sa ka mo samala ya ru nge fo pa lo ka le ya o yo pa lo ka ya samala ya ole vai ngala na le te fai tu vai tu se pa una nai vai ngai ai aka ko wo sa lo so gonga o ani mea makua maka ukia nga ko kupu ya se vai le mea e forever ole downfall le la ta tua one of the greatest downfall of us e ke minga pale mai susungu ngu ar ki ngor professor ke ka si le ga me ai mo mai kasi le miske lio le o mai le so sa ka wa mai singa ka ke fisili ai pe skanga kai ka ke mfinka ko su e ai sia mi ko ya
ole ale wingo le famtaranga ole pisa ku le maliu le kulowa le maliu le wa mai mau joy mar soifu le tu stala ia sunga pali ai mana tua mai nga kupu le melia o lalo va inga va lasi o mingiska soifu maloloi la menga va ve io e wala ngo io mingiska sa ka ngai se oranga ki ka fia fo meia e malo si longa ya no mo le nga fa walolo mangola ua ele já foi o mega mer so ai la se va enga o te mana tua pe o longa fa ka mala le na va ve na fa tama ia masun maybe e lo pon ma fu nga ko inga o ya fia mi ai eu sara fa koi mo no le lo pon me la soka ele por la soka ele le ka fia sunga do le ya papa ya va la o ya mbe ya sao mo ya na oni vai nga mate ta jor marolonga so ke ko ni ko kwasi Facebook ka gol marolonga ta to afia ta to ma asa maria nga lei fa la wiloa ya to foi mai la ya le to fa o ta to proclamer Os Pacific Funerals na whaawai ina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Wha mawina o le lua ia o unanga o le whale maliwa sa Samoa mal Pasifika o whaawai ina i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il wha afuaina o lau unanga ma ua matua fo ile i loa le tautua. Mātou te mawhai lawa o na mātou malanga atu I maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga mō le ua wal au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga nuu malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la ili fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mol fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama le ili mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha walu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina o ile alofa malfa ma avenga. Jabelo watilia ua sifunu maru minutu tenili tu la lima. Ya ile dei foi vai nga le kelo oi. Awalu le e. Ya. O kero ilo po se musu nga la angiru kausi. Ya. Lo kadi nei. Ya, po sa fa leao. Ngoreao fa leao. Ya fa leao. Okay. Fa leao wa ir fa po. E ka kamiki ao e fa ka. Ole la era de começo. Ah, eu que é porque que eu faço ngare so ai ave a família kala a faleau. Famai. Ele era ko inga. Ele era o ficar era o camai. Ela kusala fa se kule. Ia, famai asi o ficar ko inga. Ah. Ai apia mai no marcala nga famai. As. Ia. Ele era esa ola kilo esa ola fale ao me ngai fa wa o lo que lo ingola wa ngelo le la ngelo le ao ma sangi fa ngo ya ash
Baru ada biaya anak kamu life is going over ya. Siapa makala bo uma boy diku ya. If you filma ko ka karir bongo sa ibalas. Cancel my balas, ko faz como que vai. Ako, polo. Ako me foi. Se qual ma ko fongo. Olha ko que fongo. Ako balas. So ale ka karir ma ko balas. Ore mo ko vai au ko musko no vui ke ro wara kirire sa wo vui ka fa kan ngong te mangu e pala mo a ka va ku do dia mo ele o fa ri valas vai se ele foco fa picola le valas a foco fa picola foco bo mo Gama. Sorry, buat bakal kalah aku. Ngi ben bakal kalah le, sorry. Kau benar phone ni tapi. Kau benar phone. Anu phone tapi pi man bakal aku ya. Ai, vai ko uru ma telefone. Mako ola ma vui ma bana si o ya kulepa. Invite by so kala ngone se tipi. Oi, wa fai fola ka kulepa ya mako ma le pa. Vai e kulepa. E vai, ka ka bala si. Awa ka kulepa so fari. Oh, me kulepa. Ah, ya la fes ko paki. Ya, aku vai la unga bala si me wa un kalo fo fa mo faro. Ah. E que não me vou comprar aqui. Olha aqui para Moscou, não? Dengan ngomong balau dia ya kulit. Aku mau kau invite me de kalang oleh SNTP. Ya aku fai kifang aku lepa. Ya lela buila kau ya dah mau sawu apa ada. Ada ikala ada enggak ikai. Ele mah hofa. Ya eba ikut lepa. O le mea lale na, o le no ulangona neia e whama i le haru ko inga. Ia kai roi, you know, o kere tanga asau le ao, ia ufa le ao ia. E ke le api kau pi sau wha kau whaariri. Wha akari le pō. Ia. Wha akari rau. Wha le pō. I rau wha le pō wa o rau, Guardian Angel ngā te kawa mio kongo kunga. Ai asau kai mio mukingi. Asal mungkin lah, makuaki ini. Makanya aku kusa angin, wah, ya orang ada si angin tu sah, ada si angin tu sahkan, biar kebo doa. Ya, asal si kifo de leo tu bayar tu le, ya jadi leo le kadi, le langon ngamer ko, kira si kiko kira fongyo ko ngai, fama ya apa ngamer ko wah. Oleh leo queria ali mo isi vanga me dice ya watele matala ona o le alu fu e faia le sira mea ai se io so ai oso fu oso pa aqui e o il fongo fa vai ma quale o avia e se fa ko ko a tatu fatu e kai fongo fa vai o le o to e atiri fa manino ele fionga minista ana nafi na vatu i lunga ki lipina matua dali manino le mingiska ia kuila epa mai fa ai ngoai tu loa atato wo ai tu langa a ia e to singa atua ia le ai o yo lo wakari pe aka ko ka singa a e ki fa longo ro kama ia fa lenga no ai anta to wo mai fo i fa malo e ke fa longo mingiska e di fa longo se mingiska e ke kali de kumaro ko kali ko mo fenga malo ia ai tato atula o le la oto tari manino male mingiska e le sila ko korule le si ko korule a limongi va ai rua ma kima ai au ia Eyo le anga ole o te fator tau fa se o ngi ka. Ia fa forma. I si fa poponga o le tadi le fionga minsta. O fala lupo, ele mesitus. Ana le mele ta o CV. Fa ilo uma mai ai anga va mano to mai le to si mai ai le se tu sta sanga.
pe on tatou sila fia mal fai ngol tu stasanga e te talo sanga loa ia mo le avanoa a te re fa pe te tusi mai e te fa tonu wina se minista o le CEO o le mtanga lwenga o e o le ara tai fono ai o se fa apea mai e le istu stasanga alo sui ia e le moni mai tu maulalo ina ai apea po le mato no po fio o te whawai ai le whaistu stasanga le me tāua lea Toli ke rora ukala e au Ioi, ya ureva kua so fa au ro wari ku malo fle lupo. Ioi, langa e lai fle lupo ye ku pu fo yo Samoa. Ya be se for ko singar ko fam si de lai. Ai mo ele a kima. Ore makua le fe kau ia o mele o lo piro. Ioi. Ele o lo po le ma fo anga se i o te elefe taui mo oi elefe taui mo oi le vaenga doesn't suit you ole kala lenga e fai mai ngai wanga mo fai lautala ole tali al minska ole kali e fou tali al minsta o nafi mo le wanga fai kali ole vanga ko wo mai ma senke ngati va lua ma limongi ole vano to wo mai ua foi lele wo to mai ma ole mai le tunu ma fai mai ngako apalai ya sei ko e vaku runga ia fa karangonga le langa le kang e kari o mai ya mingiska le pepelo why we can say your pepelo le yakawa pepelo a mo so yo lo ia o mela le ngofa ko ya o ekima ele sutu kele ya o ele ora pepelo makira kila mai fa pe awe ke sa we fa ya u fa lo ia ole awe ngalo ya o fa pure ele o se lo ia ke mingai no ka ko alu me sa ko ure me ole ora pepelo kulowa ko o argument nga fa le ngolua ko o se ser pu ro le ke sa we ole mai ia ku ma ole le ku ma ro fra rupo mele le ku puai le vesi ku se ko kere o kom fai o to we e fa ko ole maka upu le atawa o anga i lo mana malama o se kusi karo sanga se ave o se CV ila kamai le ngi i lo wa kamai la fa lo ia o se application letter se CV e makuama e o ya mako ngai makamai ki o kamai ki le ia o nga e makuhakiria e se le CV e se mo le applications e fai ala ku skar sanga ke fia kar sanga ke fia ngalue ai o mela yo ai tu so me to no ale na falia or fiam kaukia nga e saulea e pepelo makira kila ile ku aru kali le fai puli ko play fo fa molea oskalea le wakali mangingo ar fai pu o ia mingiska ya nga le porokeki le nga ke vai al porokeki midionga ma ko uma yo kai fongo le la ko play ai o se fa apea mai e le istu stasanga alo sui ia e le moni mai tu maulalo ina ai apea po le mato no po fio o te whawai ai le whaistu stasanga le me tāua lea o fala lupo ele me se tus ana le mele ta o CV fa ilo uma mai ai anga va mano to mai le to si mai ai le se tus ta sanga pe on tato sila fia mal fa ingol tus ta sanga e te talo sanga no ia mo le avanoa ai te le fa pe te tusi mai e te fa tonu wina se minista o le CEO o le mtanga lwenga o le ara tai fono ia wasira sira la samo fale alupo ka ko kumano pele o ko fa fonga le ya o ka a fai o le lavar kali ar pale mia ku lowa wa kalinga e ka or kali fai no kalinga a fai o le lava ya ka ko kali ar pale mia ale o kali mingiska e onga le porokeki
ele ia palai fale arupo ole hala me le sa wenge ko inga fai pule ole foi fa ko ako ya e mai foi ko ako e sa mai lo va ai sa a maka pe pelo fa to i le ai ma fu ai nga kalali me sa o ia se o anko nga misa ma lo so i fu kalali ore ma fu anga tonu alea o le ngalo ya o e kere o lo ia ko kongor pare mengi o fai pule so ia la fa por kiki fa lo ia ku lo wa fia fuar nai lo ia o le wingo le tala au e ke kari fe lo fai fu nang o lo fa mai fa pe mai ro ku malo o fe o ka fa wa yes ngai ke ka fa le sa mo foi kwa e ka fa wa oi matua e ta fa vale ar me ke fa ia e se ar CV ia e se ale e fai ale kusi karo sanga o lau curriculum vitae o meanga lisi ai au e fa pi ira kusi karo sanga e fa pi ira ai avera kusi karo sanga tosi taro sanga ai pi e mar CV o CV nga o lo ia ia o lea o ngai fea nga ai e avera me ka o le application letter o me como ali ia se ka mo ke e malama awala ngol kuskasanga ele kere na pape mai wo kusia ko ke fia o ke fia kai fongo fe kalai wa nga ba ai fa pia that's it umba pa wala nga e kusa ngare pa va e kere kusira do ke wo kusia parai ai hia pai apply to whom it make up e ka ngone fai o ke apala ia ku le vango ke karusanga ku le vango kai fongo e tu sai o ala go fa ta auto mai e fai nga malo o re kusinga i kuanga e pipi e koi mo uanga va e wo ke rope or mafia fior kuspa ia mafia fio nga va ai nga sa lope se fu ila pepa nga o te lo po mo e po wa ye se tato video ai wo mo foi nga kali ele wo mo foi nga kali ele mingiska ia fa ale mai fa afia poko ri mongia ai me se for ka ole o va ruia mo kule pa fo e ka me po fa pe ke no po mo ka ko ele na wa nga po manga ka di nga ye ana au mai ele tari nga ma ko i mangi ngole au mai ngor kadi or kan kale ke akayo lang kusi apalai nga afi soli ole wingora ukala ngofu fa kongure ngofu fa kong di mongi oli mongi ma kulepa ngofu fa kongure mingis kan kali mai mingis ka fa mai wo kusiak ia ave nge ya uma kusa lau fa kong fa mai wo kusiak e fa kongu nge o ko ia vea e fai mo kai fongo bo lima nge ya upa ya inga o nos fu causa o hai mo lunga we ka sori mo ka ki ia la ofisiri ke o ko nge le au HRPP fia ka mai ai fainga ko pisingisi ese la ro ko fa por kiki let's talk business ka karngo wa ole ya to for ka pisingisi ya o e se ko pisingisi e de ki de ngai ku pe le la va tu ofisiri e ke kalian ku se para fa pe fa ko ngoku e firifiri ya uranga wa ule wo yede e ke kalia o ele akima fai sa law firm e ke kalia le ko inga karosanga fa pe o mai o di mongi fai pisingisi o kima ka ko lo ye fai langa lo o sa mau ka fai pisingisi e ke kalia inga lo kusi aku vai lua sa ma o kusi ak ia e fili ngai lo ha o ke la ko ke pule ya pasi le vai va was ko yo vai de pusi pule ya pasi le vai awalanga o fierce full kausanga o fai pas ma e ke ngo fora kalia urgamea e ke mai se ke ro kala e dei ro pe feo lolo ia e feo lolo kalia a mo fa o ia o kalia fa tato atu per kadi de ar mingiska
ia tulo o tali al mingiska ile mai o le awari ia ko lua fa sara le ngalua ai mai se ia wa e monia ia oi fo fale ata todo ele o sa iangi kangaka nga ori mongia ele ora e o lo ale fua ia fale ka ko ia ma eva ma fa eva o le la tali le al mingiska le wa vaturunga o mai la ia I fa sale le angalua o tusi ne fa sale le angalua fa tonu mai fo le tanga wenga ma ne o le minista o tusi atu ina ia tofia o ave am tai fono o le fono fa vai ona o mai al fenga palo tala tunu ma o ia tea o le fa tu tuanga lo tu malo pe ona faia I le tu la mai o le fai pule sai ai ia a to fa longo le fai ngol tusi mal tau o lo fa tonu ina o le minista ma le tanga wenga ele fai pule le o fa sale le angalua pawana o poltus saulo maltusi te e tolu faftai o tatono le lu mai atia o ia tusi o tumalo e fa mo lo tusi la fia ya o le tusi te o le falata tolu na tusi te ya sau malana tusi le fai pe mai o ia fa tonu mai mi stava tanga wenga se fa fon pe o tusi atu e tofene ya e fai mata tai fono fon fa val tu malo fala tolu ono mafuanga nei o fa alima ona fifilia e lo tu malo e ave fai pule o fa alinga le mo la tu fa tu tuanga e le fa fitau di sa tu le mai tai mina ave ya o mata tai fono talwai na le fa tonu mai o le minista mal matanga wenga tusi nasa o mai e fala tolu ia mal tusi te e atolia ia feita a lau de ola se ni pa kala fal tusi te sa au mai e suia le ala bule ia credit faftai ia tu risi lana video le na ia tipina fa nga atu wa ole o video ia fa tano nga mai sa mo ia lau sunga de puri e ke karia inga ngi ko inga kus fa o fa ko la fa kuske ka ngo ko ki kusinga ko ngo fa ko sendi ole ka ka nga pala mo ele fa ping fengo ni me da ka ka ngo la me application e sa ole le miska ole tong kusa lo fa de ko nga pule ele o mga ofisili pe mga karsanga la mga fa lo nga pule ola nga pule nga la fa ilo pe fo nga mai pule ku lo miska e pule ku mkanga lenga e pule ku lo sebea o fa nga on ko attitude le fo fa ku le para ko ye le wa so mai ko fa le ya wa ile to inga le wa fa le manda ya awa ele le va ku lo ngol tauta ya o le prokalame e au fanga uma ya prokalame uma na le wingo fam talanga le atu e maua uma ikanga ka uma ma e moa ko ikanga ka le mata mai lungo datu prokalame so a vatura lunga I uilo uma sa moa ile nga sa moa alla langi ako lo winga lana le na fayatu o le fisili la ngu merkasi le fisili akwa o fea ko ngula le ka o fea ko ngwale ka o ko ile finga u vale le fai o fele ka o ko finga o vale ka ko fasa le nga lua le o ko wo aku ya ma ko si ile ka anga il fainga malo tu lo wa le upo ko ile fa peka fa o fe ko ngule ko nge fu ai o le aru ko le ko fai pule fa ko ngu o e ko finga yo ai te tauna apa lai matalo sanga o le meta o le tusi talo sanga pasa moinga va vai la le to ye america e mata utia ye tu inga ami o nga fa sau sidi a le mepi ko sidi nga le ngai o le o fa o lo aka wa e o aver karase le ki ofo a kau fa feme me ai fa penga ngi so kanga kari ko ngoi ku malo le atu la nga e ser kala le o ave e ser mele o mai fa ya pia la ko mau ave o sala ko sa fa pule o ko meki ya la ko ke kai fongo ya o fa vai koinga a le wa sui fa fa vai fo o le mea ka ki o ai e no ole o ko fa ngo ora per vai ngi o nga ala ko fa ngo la nga le a fi ka ka la mga fa aru poke ki pro ki
ia ma ko fo pro keki nga fai malo mo re ku anga ko pulanga iluma ele nga ke mangu ai nga ko pulanga le ai mangu ai nga ko pulanga le iluma ale la polo ka au kanga kai mala ko me fa bale ia fa ke mingi ma ora pa fa pe ko malo ia ora malo lo o me se ko ko fo la ala ko ie fia le mai o mai fa ka ko pro keki ala banga mala ia ola o malo lo ko la le se mali ko ro al fina ka fai ala garu lo ma fa o lo fai I kanga ka ia lo ke lang long pro keki a le wo fa le hangar ba ngali a vatuni au tusi a fa pe o le ke su ngaruenga sa ai tatou malama uma kanga ka ngoi fa fa ngaruenga malama uma tanga tau se ei po o le alo fai mai e siria ku ro ko mai le puli po le alo warua ku fa mai e siria ku pe fo ei a e apalai mai ke fia fa sala lau I kampangingi po le alo wiloa ke siria ku so ko mai ma me malava e run lau media wa uma you will never ever ke kusi fa pia yeah ale eto e ke ui ala ka kawai mala mau wala lo fa ka usang fa ko a fa ya lu ko fiki inga o e sao I kokong ya o haya ko inga fa inga kusikar sanga fa sau sidi o le mele ta welo ma fo le ta wa ta tele me ya tuala nga tale ono join mai ia to sala ya na matato wa media watch tato fa lau tele initial articles o le alu ro ma fo I unga leanga o le tangata fa se ele ku malo ma fa o lo ka winga ono le nei le tu mana tu mai fo I Godfather o le mea fo I leanga fai ele ko as furu lima leanga o ese leiva maleongo o le mafu anga wo fai atu waile atu leanga upu yanga o le ai sa mo ma o le na ku fa mai le ai o le ai le ma ko ku malo o le a ma te fai tu malo o finga ngalo nei o tu malo o tu man tu mai fo ia sa mo kala le nga fai el fai pule le sai ve singa kasi kala le ang fai valasi kala umange nga fai tu lo wo to e a fair vanga o le point le ma de vatua o le leanga ma le onga o le me o tangata ai kau fa se kau fa se ele ku malo e kau fa se ele ku malo e o fai mai le o lawo fa mai mo ke wo mako ku mana tu mai na saule issue mai wo to e a fair le ku malo le o le issue ve singa kasi nga ke e mga fia mga nga awali ku malo e o pe ai fast ai pe kai wala ku fai puli maka u yai o le fast o la ya fia me o te mo mai o ngor fia minska o ngor fia minska ma fia mo e o fo ya pa lauli la to lo no o fact me ma ke kala ngo ai mo fai puli e fa ko nga fiki nga fai nga ilonga ku malo ai awangi ngalo e maua o ele ku malo e fa ali ale me tonu le tu mano mana tu mai o le kuanga o ia vai singa un kasi o fo ia palauri la to manisi tu malo e vesidia ku ia ile ku malo ai fa mai le ai ko aka ko o le amo ke fast mo ke o ese ai fa ko ile ku malo le winga o la wa ese mai la uri mai o ale o fia mele ai fa mai le o le fast le ia fia me o le fast le ia fia me o fela na tu pula na mea ele I umar pa ia inga ai o sui le sap o le ala le winga o faukuanga le manto e vatua I tu malo uma si o tatu o tunu isa mo awangi koe kupuru melea le fuwa koe kau kupu mai le amakanga le ufai la uri ia mor meor kau fa se e ku malo kau fa se e ku malo kau fa valea ai se fa kai inga le le e ka kau nga seu sila ia o ko le HPP fai le fa karangonga le aku ia pai ia fai ma fa kai inga mangingo yo fa bunga ku ya pai le nga fa inga o fiulis ko fa le nga le nga media ko mi milo ku fa nga nga fesiti fa pese I mau mai singa fa le nga aku ya nga ile fast mar fa nga malo manino yo o pu nga ola lo loko o ke sau e fai le finga nga ro ku malo le nga o fo iris ka ke ngofo ko o ke fai upu ko ngora ngu o ke mala le finga nga ro ku malo va ai le o le tu o me la fa mai le ku malo ai sa palafu au me ia pia ngai fo ia ku ro e ko la ku ko palafu wai believe you me e o molonga fa le palafu ku faro mo kupi na mo me anga le fa ngai ko sa fa ai o pepelo ma o le ngai ko inga
ia fai urola ia i kanga fa kufanga ko o mere ia nga o fia le o ngai ko inga ta lo fai bo fia wa matua i la o fia uma mafuru i pepelo ia wala wa so o vai na le la tu mai ile Okay, karsia la ba ia o nga o aven ka pure fa psinga si ka ko ki kiro makanga kili la ku po karsia ia o okay en karsia ko inga ia mama ile malo malimo malo mai fa upunga ma ka fa langa ma ka fa se ma ka fa balele fa menga rengo en karsia o ave fa psinga o nga ile ka kai malo le ka kai malo avele to te fai tuai o ke le lo fo i se vanga nga wa va tu fo i kango fo i si maki vai faiang nga ia tau te oi me se sa se longa va ku fo i nga kango fo i le o ye paluang nga ia vai la au masanga sanga uniform ese mai de uniform sa or ku o me wo ye tu la fon fa to ata tu va ai fo la ia le i le tu nga suinga tele by the way au o mana tu ai tatu tala no ai le atoa o so tanga nei le ma fu ai no ulangona le tatoso ma lo le taritonuina o le tele o me te tupu mai te tono o tato tu la tato o keisle tu lo wa o le lo ma ai tato o ia te tauna sila fia ele tu o keisle fa alu ngai le wa umia ya le tau le keiso le sui parmia fionga ya to lupe po mu luku mana tu e pau halo le keiso matua ese fa kau kai ngai e si mativa o lona tu olua o Francine Meredith before fa ai poipo maiden name ia sai foi disi ona fai usai mo pat pero fat e disi vang o le issue ta o le conflict o so tanga ta ti la isi ona last name sai ele se mernan ma o por kala mia however o te fia focus lava how ele informations le so her maiden name before fai poipo merkifi o ai le merkifi le ko ngor parming o le sui tai ole i tuangai fongo koe la uofo pia merkifi o le taine lea o le niso pia no o le winga le fai atu it's a public information e ka kaunga sila fia o ai tonu le tangata lea na mafu ai o ngaliki le ngā lenga na tongi ia na mula ulu sami leo tai lalo le pasi o fongoe o e mama o fongo koe e anga le nga fua nga ave le HRPP ma tau ya tu le epa le recording le it was him o le winga la le o te fai atu fako a jampa ilo ko konguri mongi makapenga ngo ia mea lenga di poki a o le tangata no mele tasi lena mafua o nga oia nga alau e nga mula ulu e whaalongo le recording was fonkoi o le anko o ko alua si makiva asi silala o ila le se fora si makiva wa kau o nga ia declaring le conflict of interest that's it abange vu e fam ka ai me nga ia le so kam fara lili you have a case to argue le yai no baba ye tu pinga la ave fale arili si makiva kura fonga wa kula nga last week you have a case to argue ma ave makasanga me yese si makiva mango yes you have a case to argue eu fai lo aku ka kaunga ka wa ku mehia le ango i le wo ko sila la i le faingor case le wo ko sila le fainga sa mor ke wa umanga vai case la wo fole foi ga fai mo manora ai se ngale ko out of their way ya yesu e mai mo ni mawia ai se le ango le anko ro ko le foi la wo ko yo o mai le foi la wo ko yo o mai case le o lo anko fo yo ko lua le involve the case le
o ia lenga pahain ile konginga o sko ingo ngamlo ulu i lalo pas pe ato lo le wingo matara le fai atu falaka o ia ko kasi le langa involve i loku le epa mari mongi mar ko kele mar HRBP a o le tangata tonu ale na mafua ai sira fia ngamlo ulu mali e fo e kaunga expose kaunga fai loa ngai mea ngar ki nga ai mako ongo ai mako fei kai ai le ase som feng sa fai loa ku ngai mea ala le ufa yatu conflict of interest number 1 nga mai fela o ye le wa koso fa ka ya fa pengi avaku ai va ka ko re kadi yanga mengang kalia le yesi makiva le kalo sanga le nga avaku le HRPP e fia ala lai wa e fo ye o le fia ala lai lenga kako kapisa umai ai kalia elea ele in law ele son in law aka ko arlu lo nganga o so kanga o le son in law fon koi wa ko lu lo nganis ya pole nephew in law nephew in law na ngo ka ngo va ko busan in law le winga vangali wa piu ka ungai Samoa ya nephew ro ka kadi o ka maro ka ko finge nga lenga le ngo to va tu fa pengar nga na fa so tanga fa ngo fie ai ata to o le ko alua o longa nis longo winga e ka kawala nga makua i kango asi makiva e fai ase mea e se kava i lango o kanga ka ole dia o ia le lenga la langa me io ala fo wo e molonga kulanga fo pa pe o ia sa ro ia Lena fai la so kanga le wo fai ya la who knows le rope uma ku aru fai la pokat po makarango ma share la notes ma fai ku le me ma fai ku le me e ho fa ko isia ke le fanga ke le mai me fo le langa me observa uia ka ko le ko la observa ala ngai fo isi le langa me observa fa pe fo le o lea ua whanganga ua kārsanga ia le lo ia lo o leo whai loa mai whape o le lo ia lea kā kou leo whai le whakongua mon mau au leo mai le o mai whapsingonga a foi do fatu le la vange le winga na sa mo lo fatu a tau sisila nei le la ka vange le la uma ea la esia le mea le la ka umfai e mi hai a o fesili ia ai se anga le tiklea i o esi makiva low conflict of interest or ka ngaka lea nga fa kisi fia nga mulo uru it's about time ka ko mo fai me sa fai me sa or ka lenga sa o le nga wa ka ko mo mele e ka ko fai me sa awa o ai ko ngwa lenga ngofo liki o le HRPP le lua karngonga nga mulo ulu makuiloma o ai kongua ngai ke sira fia o fonkoe ioi ngai ke sira fia le leia awa ka kongu mai anga liki o se sika nga ka foi le HRPP ele ngi so kanga ya e believe you me sa mo me se foi le fionga sui par mi ai longa yo o le loko le ka upula ai nga ma fua lava le waka wa ku runga prokalami le ala foi nga the first ever case was a pina mai ai se video fapia le akawa i lou matua malo ai filo por kiki madam ka nga o se marosi fa pe ngisi me e se me fa pe kupu o fa nga fa ya se ka ri ku foringa mai li fa ka kupu le me le kupu nge ka ko ron me la kele ai foringa mai kele si me le conflict of interest e fa so o fa msonga le ale nga fa fo e kala sala ko ia e ma fu mai lunga ya wa esero lo tala no musuia le nga le wa tala no ya kala sa le la wa fe ku ia le tato wo i me mama me manino wo manga tiklea e kalasa lona fa me ese marke salise ma fieme ala ngofo akalasa i ke sala auli mo fieme e so kanga fieme mo la ia la va ku se o kama ya kali no ra kale o ko mo mua ia o le ata le ala dinai po lunch po la tau se sami fieme malana faila utusi langa campaign manager la tu sap o le tina po o le lo matua e sua faia flo sa anga
ma le whaamasino e suafa ia mata tuatanga loa. Se uma vatulunga e Oscar e wakau mui. Ai e uma tongi atulunga le anta lea. O loro matua la le tau sasami mai mafia me. Le ngofu kua mua muafu ia le kare ane la koe vaku. O loro matua lea, le ofu mumu. O loro matua le suafa ia flosa anga. O le lima kamakau lea le ngavrani ngar campaign na fia me. I le sap le na matua to i lalo ma faa mo a mo a ili faya inga. O le tangata lai afa mailo na tai o le whaamasino lea, whaamasino nga mahawalunga. Mata tuatanga loa. O flo sa anga. O le anti o Trevor sa anga le to lua o talasa. Wa eva aila iai. Wa e sila o iai le atau. O lo matua la, o lo na nephew le to lua o talasa. So these are all Fiame's buddies. O le ala ufa mai kala sa o le a me ese mar keisa lise ma Fiame. Ai ngofo keisa la audima. Wa sila la. A waila le e vai. O le anti o longa ko alua le fingi o fumu lele o flosa anga le sir fia umar ko kele. Wa vai o ele a ka wa le mafua anga le anga i mea. Le ve vesi le kungu. Le fiu e ala langa aku. Ai ngofo a wa vai o iai. Friends umalum ko. Vai tangata e tala no ai tala no esa ili soro mai yo ka manga kusa ro le pingi mai runga nga su mo be ala ngofo kala sai ai se ale me ko ke le fa ile me ami o kongu matik le ele nga o kong fa masingo samo ya vai le o te rete o tala no atu fo i tūlanga sitinale le mai Australia o te rete no le faila a koa le uka oko i I don't want to talk about that ai ka ko su i makorongi u le ngor pokala mele le ka faleanga le atau o le ma pokala mele tau faleanga personally ai ma te vadua e expose ku le anga o la u le ka ukingonga me se fo so le atau ai ai ngi si me ka ka e expose ku i me ia nga na vanga le musu so pe ko ke feika mayala ke le popole se ko feika are ko ke o mayala lau mai fa mai o au langa meru ke pisa ko ilanga o ke ainga ya ai o ke ainga ngai ko ke faia mai fo i menga ngai ko ke faia mai fo ala le la tatu tala no fa pena o so o kanga ya ke au kalasa ka ngai fa ma va ese markisle ka na so vinga mo ele nga kai le a ko ke ya limongi o le marko ro kalasa a fai wa o manga fai aku ngai mea ai ko ke ngofo lava ko ki kia kari mai le aku ngai mea a o ko aku ala langa ngi so fo le tu pie mo e oi mo ko kia ai o fe tu i fa tai langa o le na mention nele ele sunga le atu ka ko fe jau ki ngala am kwa ma adi di ala wi ki ngala i e fa mo no notes ta jorba longa foi mai fa fe lo i hana si ka ko wafi ka ke halu run through wa isi ta to articles la uta pena mai o ta to media watch for formar yellow coffee
Talofa lava, and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Jaimero watele ua lua menu te wate nei le tula e ono le tautua whaua wal Blue Wave TV ma le proklamer tauta ia nevanga o le fiafie sa uri ngalo le tātou hotel na Anava Moana Hotel a e suatu pe whailau booking online, make sure e te taunuu e tau iai sa e maua le whaalau i loa i lunga o le Port Columbia le tauta iai Blue TV tau iai a siata hana a anai tau makaut whara ke roke ka uro ka fara furi ya wala ka wa ata watu matou nei ya ata uro ka fara e wa mo fualo ina lango tatu wa nai fa nga tatu ka a mawel nei ya avno tatu tel ia tu fo e fa filo ia le tu sala ya hana yes tatu wa fa nga nei tatu company lango su al tatu tra no e mo tonga o tatu tra no me afali so o se tu ai nga me afali la fa to tonga ino malu ta pua yo a onga to no mota malawa e fe ka wiki ron mafuanga le ofia le motonga le entonga e le fa pute the reason being e faule le i lau papa malo matulanga funga le ia me o pace ma stands matulanga e fe ka wilanga e le nga ki o ka ko fe si mafa o ka ko kingo e le nga ka nga material le fa ye matua se lau pasene o le mo kwa material e oi lona lua o la fa o la tautu langa fa constructions ka ko masingi e malo sia unga luenga le fa po e mai lo le ta ato so le ke va ai le paku ma me uma e te va ai la ka milo ya le wa paku ho ile le ka malo sila pe o malai football ya fa ngala tatu motonga tatu tala noi hotel a wona ngalo Anava Moana ya e fole tatu hotel le motonga fo ya matua fa ku kumwa ka ko hotel ni ya misia fans al tatu proklame tatu tala no if me fale o ia tu langa le fausinga o fale me tu langa fa pena SMI tatu walu tasi umari tatu SMI ya awar fausia ino mota malawa me tu langa fa pena ai aka ku kala ngolo e kuka me ka umafa kamo falai Mr. Falai ia o Mr. Arkamaloa me pone amu ia o to nai ia i tangata e se fo ia se ko fe rolo fo ma ku pe ma le ato ko me fe do Mr. Falai siske ia e to fa to for tatu pop ki mo tatu sosi o yo le fa fe ia to ia ile to sala ia hana
ya malo se fu manuia o atu pe wa umi foi kai mi re ko sa wana pisa vacation han misi le o tau tia ya o nga foi hana i lungo tatu malo se fu manuia ya ya el tu sala hana i lungo tatu wa proclame leia asolua So for manuia siata male ya tawa fa fatai lava mole ava noi nei afi ia fatalo fatu foi i le tatou au mai mo le tatou ia e fa fatai lava mole lango malo si tatou polokalame. I am very happy to be here again. oh wa ma yo wa umi fasa wa umi mai fasa mo han le po pele ga se ore o ngala fasa ya congratulations for you ngai vai ngol ka ko pisa hana yes ya Thank you. o te lole a te resta to ngai fasa mo ne va ngora fe fu ta pena mai ai ana ya ore a tato waru no la nga le wa ni si o tato article si ma vai nga mata upora tato fasoa over to you Hannah. Yeah, tata tusinga muamuas from Talamua Media. All government lawyers return under the Attorney General's office. Na lipotia e Talamua Media le fai unga le kapeneta Samoa. E whaapotopoto umaloia ale malo i lalo o le ofisa o le loia sili ale malo Attorney General. O le whaamoemoe o le neisuinga. O le whaamalo silea o au-aunanga wha le tūlafono o le malo. Whaalele ia le tutusa ma le lelei o whautuanga wha le tūlafono ma whaititia tupe alu i loia tumaoti. O le nei whai unga e o ngatasi ma le whiaina o le loia sili fau ma tali atu ai i popo lenga ua lewa o na iai e winga i le vaivaina o loia i matanga luenga ese. Le lava o tangata whainga luenga i le ofisa o le AG ma whaale tonu i ngā luenga tau molianga ma whautuanga whaale tūlafono. E tele fo imo tangata Samoa e le support le suinga lea o na whaatuwai ngā luenga a whai e le lava tangata whai ngā luenga ma puna oa e ono whaatuwai ai tali whaale tūlafono ma mo mata ngā luenga ona le loto mai whaapitoa o matanga luenga o loia i ngā lue tūsao i matanga luenga i māsani o na malama loloto i ngā luenga wha pitoa pe o le soifua malo loina, le tupe, po ngā luenga titele e te tauna wha sauina lea to mai e ala i wainga wha pitoa i tutonu o le AG. Malo mana ya la sofi ngalo le atawa wala wa au mai hana e ia foi la va en matangata e faali o fia fo i swing rea ala so ngona e ro la kamanya ya kai mi longo fo ka lo ngai e le vale o lo wa mangaku o le la lo pe o me lo fa ngai longo winga mo le ba ka mo fa swing ngai ngolo ngalo melenga fai mo ku fesili le ya longo o lo ya sidi ale le lo ya kanga lo ngale ale lo ya ko fo mo lo ya MCO o MCO o nga pa pe we longo winga fai ya me lo ya fai o lo ya malo e ka mo ku o mala lo ya sidi ma ya man ko fo ya sia ka ma fa fo nga sama e ko fa lo ya malanga me le ya ia ele pape longa marosi anga i tulonga tulafono anga mar kulanga kulafono e kaula o se kulanga sili onga le leile o faingei ba foi langa o ila la ba ele le loia sili ilanga ba o le loia malanga ba o le loia a kupo mo se kanga luenga e foi ia nga se le loia sili nga ile mera kupo mai inga e faingo fienga luenga ele nga kar ke makali o maro ia ngai fai le ko fofo ale kele nga luenga loia sili sa olele ala ko bela feio o que le fa longo fa kas a fa pela e koru e limba ka usanga le ko lo yele o fe si que la a mera feio ala no ku per malo ko kongi le sa me o feio a mai a le sa me feio so so lo yesili o mo ko ke lo nga lo yesili a me se ya mere pise lo yesili e a nga ke lo ye nge so so ngi la mo ka punge a le fe ka wile me o ko fo nga cambia lo ya la ko ye ilanga me fai a kupu mai mea o lo ya sili aro fai ei ora me foi lá tu por tu enga me nei
ua whaporokiki ai fua malako. Ua whaporokiki ai. Ua whaporokiki ai malalo ia. A o lea e arua i kupere malo. Ma o la tau fo i ngā rue ngai ka kaunga ngā rue mo le malo. E tutu e ki whengi ma pui pui le malo. Ai ua soro musa i ngisi. Le kau le kukua kau mawhai e makua sori para inga le malo. A ke roi. Leo kwa mangkuangi. Makori o loia e masai e ka ngoku le. Pa whamai o ngalawia. O ngalawia. E ke o ngalawia pe lai se mea lai. Pa polo e ngalawia. Ai me mga oi ngone fai. Ai lengi la wia e o. O nisi mea fo e siring ka o e ke au la wharong kunga. Ngasa ngo e lo e siri lang whakarunga. Ke ropa e whakarunga. Sa fe siri e a pe se pe la suinga lo foi ngelo wa e fai kio kaka pa ing suinga ai e kau ma ma kanga ka ile ka u suinga a ang falo o kari no isi fa pe o le mero fai ka mingi ele se mea nga fai ele se mea o le mea nga fai ma ka mi Brenda nga ka aki ya la ia pe se me fo le wo pe la o le man ka nga fai ai ka ka le ka fia le langa nga maua mai lava i au ki ko wa ma ko le for kala ala uli nga fai fa pe o mele le e fa wow a mele anga ki fa fo ave zoom tili kasi ngani me nga kufu mai kanyo prenta ma kula e fa o le mai mo lo ye la lo ye si o ma ga ye lo la ye Malo Fabtai. Hannah, any thoughts around that? Explain. And what's your opinion? Do you like the change or you're in a swinger? I'm going to say this in English because I think it's better said in English. There are so many countries who have made this change, Canada, Australia, and it works better for them. So I'm with Lea Taua. Do what works. Let go of everything that doesn't work. Malo Fabtai. Ole na tatou aloa ia mo tatou whaalolongia ma whaatua ina swinga a wae le ai ma se swinga mo se leanga ande eto e le ai ma se swinga mo se leanga o swinga mo se le I like le toi whamana tu a Godfather na whai mea nei langa moni o sa uanga ngā les whai so o le whionga le ripan mea a o ane mea le lei whaawau ia ma whaale lei a kiti ai ingi mea whaale kongi i whafo kongi i lalo ma kongi mama kongi me la ni ba o mi fo o tato tala no fa tato te atu le sitato article au ka ko karango ai va enga ia ana na fire ia to le afo ile forensic audit wa ngu po ya wan na fi an taulo ma fo ina u fa mai le mingiska kele o me ia e fiu e amia ku record e mai fa mau e mai fa makala ngai le mangi mea o mana tua I loa fato ata unu mare fasti to tonu loa filotas ai sau loa male li poti fo ile le mawanga tangata pepa ar malo me o toki tenga taki hai fa ku pe ya ka un ko iro le su enga mengo menga ai ile ke ko po o lo e po lenga mai si la pisi ku ai lenga po fe o ke we o lo nga me ke ronga umoro fa karanga nga pau susu Agora não vai cara com a pau. Eu vou dizer que falo no agora você vai marcar a coisa me bui femengai coelho. Som. Let's see Hannah favor. Yeah, let's just sing a song. Talamua Media coroner prohibits publication of Sia Fagal's post-mortem results, written by Lagi Kersome. Na lipotia e Talamua le whaiunga a le whaamasinonga a le coroner I Samoa ua whaasai o na lomia po whaasara lau I tele, whaiunga o le postmortem ma so o se whaamatalanga e winga I le maliu o papali I Sia Fagal na maliu a o iei le waainga a leo I le whalepoipui I tanu malala I le asolua ono Januari. Na whaatonuina le coroner, le whaamasino papali I Rosella Viane e le mawhai e whaasara launga o fisa le malo po so se tangata ona lo mia pe whaasara lau so se whaamatalanga e winga I le awala na maliu Sia Fagal se iwanga na ua mua maua le tangana le coroner e au fia ai ma whaamatalanga mai li poti whaafo mai po li poti sue forensic or pathology o le nei whaatonunga na whaia ina ua
sorry, whasalalau, whalau I tele leo, se whamatalanga e au noa ma le whaatangana. Lea na whaasoina ai, le whaalave a le coroner, e pui, le whaamaoni o le whaasolonga, wha le tūla whono, ma whaaloalo I le tangata ua maliu, whaapelo na ainga. Na una ia fo I le coroner le lau tele o tangata ma le au whaasalalau ina ia tā ofi, le whaanga ina o le maliu o siwa whakau, e whai ma whaasalaunga whaanoa noa po o whaafolinga, ma ia whaaloalo I le tūla whono, ma langona o lona ainga, ma e pele ia te ia. Ia, o te li lope sa tupu mua se me whaapea. Lai whatu o le oto e come out le officer o le coroner. Ma oti mai le tūlanga lea. Walanga sa a mai lunga me tanga nunga leo. O se tama I vala lea. Na tu fisile le mafufau. E le vanga mai lunga le makanga nunga leo le la tu fasilsilanga. E whaeloa mai ai le la tu mau le maliu o sia. Tu lo sunga bali ai le va ai sa lo I fa fo mal fa sala longa le to ave lo le lalo so le foi la manino mal fa sala longa le e tau o e hana e manino a wa lape foi lan ka ngor lo pe atu sisi tu e le te tau na la to fa lo mai according le coroner ya mai so vinga lo le to ai fe ko sa kala sa ko fa city buka ko ai le program le instructional corner ile lang fa sa longa wangi ka ko ngom ka pu wa ise official ngal reporting le au mai ele ka wol li poki langa ele ole legal statement ele legal statement e ka wa le mai lang statement e ka kire ma ko foi ko kire langa yo or kai me ko poi issue ro mal me ye le la wa out le e fe ko ka finga ye la lang le ka ngol me enga ke o le la sa ngai take mai fa fa sala la ya nga mana tua la official fa sala la le ye tato manisio ai fa fela tu fake pages la wa ave solo lunga ma so stanga tai e fa nga lu se palangi ko tongi lunga me wa la la fa per kangia le ngofo le fa toi fo ya ne ra sa ngai me ma e fa sa la fa ya iska awala nga official bo le fa tele ni tona mai se fa mtala ngena leva nga kupu wa fa la be issue mo la statement ya ele se le ya la fa nga le la ko lo ka di wa la nga lo nga me issue ya mengi ya apa nga fa lo mo lo so mo lo ya la me ka fi le wo public wa too late ya ai moni la mana ia le vaenga le walanga mai lunga se o le fa sa la le te mai lunga le vaenga le Talamua media Talamua ai langa la kaunga attach mai ai ma le liko la statement ala to Talamua ele se official it's just a news pe o ka ko ai mana ia la pe anga fa pe le wa mai ai lunga publicly mai malana attach mai malanga ya kiroi e fai ngai ngara mo kama too late pa foi o me mai tata tala no jay e kukupu ma the very next day or soon after straight away leta program e kukupu mai so believe you me la on ngid me nga pawa me e kaunga e fanga e fanga fa langa instruction kemi o findings ale al fanga ka o nga le fai wa ke longa e mo ka o ya CPA ya ka ko le fanga ko ka ngol menga pa ele fo si ka ko fanga lo menga nga ya lo avolo wigana le fetele tala ya awale tele male no yo mata ubu ma va nga le la tafia o le afa ro lo ngia nei ono o le wo reportia mai ai moni e sa no nga le ato e kusa ka kaunga malanga kaunga fa sanga press conference or press release mana tu mene o le fa karikali o mara ku so te taula na lifo pe o ia nei le official leo e fai mai kusa e fa pe tala mo se va kwale le mele ka o ku va nga o le ka fia me ya
Ya ka me. Ya ale si ana. Samoa Global News. Attorney General corrects misleading news report. No such travel currently planned. I se whaamatalanga aloa ia na lo mia ele aso se fulu Februari. Na whaasala lauai e Samoa Global News se whaasaonga mai le ofisa o le lo ia sile e tusai ma se li poti na lo mia mua e se isi whaasala launga. Na ta ua i lea li poti e whaapea o lo o fuafua le lo ia sili fau maunga Precious Chang e malanga i whafo i fiti e au ai i se whanatanga o Minista o tula whono ala Commonwealth. I le taimi foi o lo o whaapea mai e le lava le au whaingaruenga le ofisa. Peitai, ua manino e le ofisa o le lo ia sili e le moni lea whaamatalanga. Ua lātou whailoa e le ai se wala aulia e le ai foi ni feso o tainga aloa ia ma e le ai se malanga ua fuafua pe whaatulanga mo se whanotanga whaapea. I le whaiunga o le lātou whaamatalanga. Ua whailoa i le ofisa le tāua o le mataa whaioi a le au wha salalau i le whaailoina o mataa upu i le mamalu lau tele. Peitai o lātou whaamanatu mālosi fo i le manaonga ina ia sao ma whaamaunia, whaamatalanga uma a o le lei lomia. O lapata ia e whaapea. O li poti e lei whaamaunia e ono wha teseina ai le lautele ma wha le tonu ai le wha tuanga i wha la potopotonga le malo. Ia, ua fia se fulu whawhenga whainga i mea whaapea observa. Whatoi fo. Ua ofo i surveya le lalolangi. I surveya le Pasifika na whai. Ia, e le wai lua uma ngaka le whai. Whai ale le record ale observa survey le whai le PPC. Na, PPC. Alo tu whatoi. Fatu foi le o tangata foi o fia ia aru e ro pala fa pe le to inga ele ia se tai o le foko a fa ka ko nga fi ia si lo ia si ale o tara so alo ke vai ku o ke ngere le o nga pe o to me tai ale ko kasi ale o maret le la to vai tu na ia pe o ia ele o nga ko inga tu singa fa pe como que ku le lau o ia ngare piko silinga le anga ia nga di poke kikirokie ma ko le le wa shumer como ka e alu lo ia sili o nga fongo lai o ka nga ilo ia sili le la wa ngo foro ma failanga di poke dia a me mo le fa ka ko lo ia sili longo lua le amazing invitation and I hope ele ko kupur menga kupu ngo fo nga karwai ole fonga ba le invitation le o lo yesiri asa wa no le CEO mo fa ya makani le yo le invitation o lo yesiri o ko ye makanga no ngalo so mo kanga no ngale so se invitation la mai I fafo e kama fia ese CEO po se lo yesiri e ka kawanga o le invitation ka kale si abaku so mga kunga kali le oyo al mele ku pule nga boko sol e la kurisi min sky o fc por amiga la ko mbele e la ngale so invitation mai abaku le la invitation ai ko sa min kaso so ngo fo ale si ka kama kali le invitation min sky le lo min sky I hope le lo menga ku pui ia wa ele te la toilo la do wala nga le ai to titia umang kidingi uma ese ia le monga mavaenga fa pena ia ai fe kono fi tu lo fa fo ia le to tele ai to no official pale mia official ia le e va la lata o le fo ile o matua mana ia tangata la o mingiska ke lo isi maka ngaruenga ia la wa matana matan tiu solo liona fa pena ia matana ilo adu fe to official iso o sala mo fongo fuare le lion la dom ti serva bengi ia fetto lo fisolo ia te su erva ngor pu ma vantua or mere la ia ngare uma ma wale ia
e sisi mai lunga siu ya o fa penge I ia sau le si fa pena Guarda te le ana le liki solo I fa ia mene mata alo le anga solo o te tonu ai I matanga ruanga le va ia le fionga pare mia ya mi sifoni so matanga ruanga va vala tal ale malo ya observa ya already leipo o ko ia o le fake news palafu Fake news. ya manga ia ke le ngonga observa 2026 fake news Fake news. Fatoi o le ngo sa o na tato fa ngo ila observa o le avatu fa lunga I tu sa le la leipo la ngol survey so te mi marata tano ai o le potia mai fo e fake news Kauro fake news ko la. Kauro fake news o ele fake page. O le fake news. Mana ia na eta o leipo for 2026. I le observa la tau ma waina le sofa matai mar fa rupenga o fake news. Sofa sa fo. Ai, e ma kwa sofa fa sa. Ya, la lisita tau final articles from Talamua Media. They 10th of February 2026. They did not apply, but instructed me to accept them as chairpersons, says Minister. Na whaia le Minister o tina, moe whawo Julius a kui tafunai, se whanotanga ma le au whaasala lau e wha sao, ai wha matalanga se sui e to a wha o le HRPP na lato ta ua le talia I lātou e a vea mataita I whono o a lātou whono ati nae o I tū mālo. Na whailoa manino e le minista e le sao nei tangi ma ua ia whaamaunia ai e le aise tasi o nei sui whaipule na tuuina atu se talosanga aloa ia mo ia tofinga. Ai na o tusi na lafo atu e whaatonuina ai le matanga luenga ina ia tofia sao I lātou. Na whaali e le minista I le au whaasala lau kopi o tusi o nei sui whaipule ma whaamatala ai. Rimoni Ayafi whaleata tolu na whaavaila na tusi I lona filia whaatele e whai masui o le itu mālo ai le itu uina atu se talosanga mo le tofinga. Senatenari sa mau sa leleanga lua na whaatonuina fo I le minista e tofia o ia ma whaalia te I suinga o taiala a e lei whaia se talosanga. Tima lea vai, whalea lupo, na o le tuuina atu o lana CV ma se tusi e te ai le suinga ai le ai se tusi talosanga. Tula e pasailele na lafo mai se tusi e whailo ai o ia lava o le taitai whono ma sa whaasino atu le atusi I le ofisa sili o le matanga luenga. Na whailoa e moe whawowo o le leo ma le winga o nei tusi o lo o tau mawhai e aloese mai le wha ngā solonga aloa I o talosanga. Na ia whamanino foi o soinga fo o taiala na whaia ina ia puipuia le poloketi ati nae o I tū mālo. Ona awa onga mai whaafitauli o taimi ua tuanai. Sa ia whamanatu mai e tutusa tiute o le taitai whono ma le sui taitai whono. Peitai e whaamalosia pea le saini o le taitai whono. Mani o le mataupu le lela ua runga ma o mataupu whaawau pea. Ma o te langona fo I le ua tali manino le fionga le minsta. Ia te au fuila ia le atau. Ma hana me se whaafunga maua le tunu o le tua lalo. Tapuni lo le whalusi o I. Ia winga lau tala. O lea ua umanga kari. Ka kia loa a ke e ai pea. Whaikari ai lako. Whaikari ai ka ngaka ia. Whaikari ai po ikui la epa malanga ko a whārea. Whangai o pokara. Move le malo ia mana tau programi. O le tu ua lalo fo I ku malo ia lea e ta o torua lea e la vea o e kai fongo. Le HRPP ma o tau ia. Move on. Move on. Kari. Ia ke au. Pau wale taimi tau te complain ai.
o kai mila uma e ile kausanga ma le kausanga e le ako aku ka ko 2 milion that way pawana o taimi te tauna to o mai ro matua a mai lunga to fai tionga ai mo kai mi ngei po pea e oe le fala maula le ula ia ai let your committee run the show a ver fa ko se uma foi ngei kausanga ngei la alu ai uma nga wa pi o pa foi ko kai fongo ma la ko foi komiki say it's not the end of the world ale to man what do you think ai sa le la ole mbea o ia ka foi ignore uma ia negative side here mai ignore melen kupu pekesa ai fa sanga e faile le prokeki mo suyo un kofia langa le amde serva ngale ngoi foi e foi ngange ele be kai le foi li a ko aku le foi ngale sa pipi I think ora ke ba kawele e tu ya elo ya ia foi ngale oi si ele lima ele ya ko lunga le ko mai ko elo ya ke pe mi se ka ele wa ke ba ko ke la ka ke ele ya o ke lo sa mai ka po sila le atawa la tatar no ne ya lima ia se fa ku kale kala le wa le ta wo no le tau te ta upu fa te fono ia martete o lima sa avea ma failo kusi o le parmengi ia o ke longa nga pau le vaenga ka ko lo umai afianga fo ile wa sakia lima prokiki o longa le karia inga o kakala o wharafongo. Ai manatua mai na mea, sa tia ono se pau ai siri atu i ona lunga. Ai eise ka ngaka ka kaunga malama i le mea le o le ngalue mo le malo wa tula i mai. Government of the day. O lima. Ia, malama le. E malama le lei, la le winga o whamitalanga. Ka kalia suinga le anga o le sif a ia se kaunga lango mal me langa fo di male le fai nga ruenga ko kong sa fai nga ruenga le fale fono e fau ma ia ku la fo kasi la le va nga la si la fia lima o fai nga fa vai e pule idea le malo mala ia ile le lima le nga me ai fai nga ka ke le nga mala mai le au vai nga fo ile o so le mongi matau muli pongisa matau muli ono ni mea na fai tuila epa mo lato e fai nga ka kele o nga susulu ia ile mala mai nei tu inga tangata fapea e fai nga tatele le ala fo ilale na pe ya upure o le mele kupu ya lima ma tu ya e sa o upure fai so le tu e mala e mama mea ye loto mama e malama fo ia e malama man e la nga le ko la lo fo ila le tu sa yo va nga le let's move on o le wa umanga kali le fionga pa mia wa nga kali pa mia ai o mai lo va nga le fai mai la ko ka mai faskadia o mai fai mai la to mai fastadia ma o le la tu ma no fa mai no sa ma ko apalai le la wa ko e kango sa o ko mai fo ma moi fa wo se i ro mar palaka i ka pe sa o me runga po wola o ki le wa mulo per mulo ka ko va pe mulo ma talali o ka le vai fo ya ngamlo o ka le ke wo se la va pe mo ke e te u ya na mura ulu o te o fo e ko fio o ye i me le ta pipi no honestly lu fo nei mea ai to fo ia tu malo nei wala nga ya lu ka vale ku le pa kuri oko ore pu moni le fa fo mai tu malo a to e o ai tua to e sui to e a wa sila fia le ku ur ko ke e me pi o la o fai ko le ta pipi ko ki sila fia ko fo me ko fo i mai ko e fo iranga e sila le tu le loto e musu ia fo e le nganga o le tu kan ka paluka ile ya se ka ki ku spa ye ka nga sala nga kaya lo ele kuwa nga ye lo le mena tupu wo ko pupula le ye maka ma ko fa sa o yo nala ya nga ko ku la le tu o vano le anga sa lo le men ku kaya le kam seko
pa ma ko sar ba ke ia enga wa pauro wa lele pe nga po si maka e fa penga e ia tangata e tau te tali tonu le tūlanga o le sui o le tangata ma ia o lana le me ia ito inga me fa pea le ala waka ngosa o a rufi se i palaka se i mai ia le se ia o ki sa o marpo o ki sa o marpo ola kwale ma fa yang ko kali melen kali sa ala si ko kali da vai so mai ka maro a CV ma fai kau mai o lana si mere o lana si pero le la ko fai o lana si lie after lies what's next o le o fai kau sa o mai ia rufi e mo fa wo fa upunga kusi ayela a papela mal ka ku le fang le live fa ka ni ne ke sa lo ko a pasi metrak ala la pa ki wa fa la ku se pala le lau mai okay yeah so Hannah, if you go and apply for a job, do you apply humbly or are you just gonna tell them, hey, pick me, I know this? Are you gonna apply or you're gonna tell them to choose me? You have to apply. Whaingofia writing of the application. We have AI now. ChatGPT. I'm sure they have kids who can use ChatGPT to show them. Writing an application is very easy. Application whaingofia. Kaya. Nga lo le fa me ke mo lo interview. Ona me or kai mina le kare lo interview. Wow. I can do it. Ya na armere era ko via kai fogo so ela ko fa kongur mingi skaso. Isumu. Esa pasta wita. Oh, isumu. Vai ko e ka fiki. Ya o to inga mela na tupu. Tatou foi la lau afionga le mingiska e ou prokeki. Yeah. Wa uma o nga rua wha mangingo au fala. Wa rua wha manino le mata o le vai. Wa mangingo o masamo se i vanga nga e leanga lau whaafonga e tutuli o talinga se vanga e whai pe kurou se vanga e mento le mawhau e le lei ia pe se vanga fo i reo se loto sau. Ya onga or tebire dei ka ko move on lo ka ko move on yeah me ko wa ka fa maro yes just move on fili rau komiki mangele se kaki fili rau komiki marpoko o foi le ku ia tupua fili rau komiki chole o mo foi kala o o maua nei fafatala o ngai mea fa sa vidi ko fa longo ai ora ngi foi sa vidi e sa vidi le yeah o ko fa longo ku ru ku sko ingo ku pua e ka fili mai ngi si o fanga e foi le komiki ai o mere ku pua ai fa sanga mai le ngu fa sala ngai ka ka wa fa salanga ka ngaka ia le la au mai ko komiki sole wa ese le ko inga ma fau ka ro fai ya o ko sole e fa tu sole na mo foi le ka fo hey really ka si ele mo ina me se vai le wala makia le ala sai kia malama kia o la masoifu ngai ka ngaka kalu le fa o loa kau le ko inga so le manga me so vai tanto ia iso le ia fanga le au fanga yo sa le panga fai ko miki foi me ko fi sa le panga na e fa na tanga tale pa ia lai ko fi ka mai sa le pama ba oi sa panga o fai la ko ala me ko ke po le fu le ro pomonia ele fai atu langa ele ia kulo apa io ngu mafionga ele ia ngu mafionga de media o pro que pule malo so fai pule oi o to uma ia le wa pasia to interviews ma to apalai ma sa to ui ia lo o process piki le ia ko
ko kangaka se fa kula ko ko ala lo le manu le tau te I vai ngare ta tau fo ia awe ke ko ko vongo kangaka yang fa ngar wenga mo ai le inga ke e mari paroka le ka ko halu ai me sao la ngor sao nga sao nga par mia o pro ke kia lea e run el fast au ko ke pole foi au fai mara ko lenga langa ku ma HRPP e pole foi ku le pai langa ko la malanga pereka o la foi ngor me perenga pereka ia awa tato awang e fa aseseinga o ka ko mafau ia lato upu e fa nga mai o lato ngana lei ma upu fa mai o le awang e fulinga ka ko tangata ia kulowa who cares anga sao mai kuila epa malanga HRPP e fafo uma o ko ia kai fongo fast fafo uma o ko ia nga o le palo kai ri kuku e ko ke kui tifuma Tolong ngaka ku kalanga awangi ko fia kanga kai palo kai o ko kusapong ko ainga o le ko alalo le mo tu falo e teli famon moli ia I for fuingi la palapa fa fenga ruenga kanga suru nga ko vai mo ko lima ia ulowa fa fenga ruenga vifo kanga vifo ngira ko ngaruenga broke kire ako nga ai ole ko le vai le la fa sanga tu fo alta to ia len kambo paroka au foi nei fai me foi le langa o lo kei lenga HRPP lenga ye momo o lo e por alo wika ya langa o lo kei le ringi fai nga kei ka ko me fai foi o kon me sa a fai au kiria a fai nga ke ya o e paroka ya o pai see you later or skatinga fa o po kalama fa wa le por kalame ia ka fi mai ngu la ka ngai ya o ko kulanga ka fa fe fo maka nga sa me la makilo ka pungilo la nan tonua ka pungilo ele vai o la fa ingo ko miki mara fa ngaruenga I think pengas kos fur ko pe sulima fa te tinga ia ingi lo la palo ka nga se kos fur lima ingi ola ngi ku malo fi se la se ele onge kangaka ko poro keki kofi maifo ko ngurfuingi la palapa fai foi mar fai keke o ko ia wa pale mai io la nga ya isi pale mai lo kai fongo ai atu foi tonu wo ko fa ko nga ikanga nga kinga hinga ko ku fa kasi ai aver ko fa mo ave kanga ko kengi ma to vaenga le yele ngol HRPP era ka ko program e ru wa ku fo ya o ko fa mole fai mesa nga ale foi nga mai ka waku pe fa pe mo wa le sa foi I me foi la observer por la kana nga waku le fo sa ngi fa sa nga le kule ya magele ka pongi la ko fon fa ba a la ko ofisa ye ke ya ka pongi se o fa se ofisa sa le longa con el malo nga fa ko fon ele fa pe nga se ponga me fa se me ai ke mo fa ku mo nga ko foi ke wa se ka ngi me mo vai mau a fa pe ku la mai pen bele o se fa fica o dikele mo ka nga ba ku la vai official ku malo ku ya pia wa ku la fenga renga mo fenga renga ku mo ku nga mo fenga renga ku nga la ki ke la ile mele la ya mo ku malo kongole o fon fa ba lana ole sila nga me mana te lo fole mana ia na fa ya ono tu langa wo te lo fa to fala inga le fionga palmia ai sa mana ia o fa to fala o se me foi le fa fa ngo fi ia maua to tono le nu ai sa wa la fa lo me foi le pila pa wa ko ma te le tu ai mare mal fa pe ai ni me pule le ai se mari le ba ma ko ngi o ma tau nei New Zealand ma ke ro foi Australia me ka o local board na ko o fongo fa vai me nga ele kai vai ko o fuangi ni kau matua o manrewa fosi ma rosi le local board ne ai ele esa e ko so ai o ele o wa ka fenga fa ka yala fa penga a piu se loa e ngisi kuro a yai longi ngumangi fiu angalo ke piu singa officialia aver kula fongo lenga in other words o isia o sekta jar malo o makanga ngar malo
E le la se mea la avakua i o makakaruenga makakawhengaruenga malo. Ai la au i foifua aparai ai mare le hai. E le se e le kakaunga tweetinga whapenga kako. So tasina au tatu te anu fo to ilunga re YouTube. Ia langa o le au tau te anu fuai i whaavale ma mea vale a Andrew Mowat le mata mai lunga le YouTube. Yo Oscar e loe o e mawhainga makua I kongi se la pisi but tatu o wane distract ai fua te lono fia ai. He's watching our show. Hi. Hi. Hello, Fai. Keep watching us. You know? I never understand why people watch things they don't like. Yeah. Well, unless they're dumb. Unless they secretly like you. They're very smart. Watch my car. Yeah, because it's smartly stupid. He's a useful idiot. Ne le winga lata tala. Le dia va kula kau ya ku ya ka ko fans e tau. Ale meu te fa tu fo de le ma. Isa mata ba ya keep on watching. Keep on watching and if ya tatu wa ya mawaile tu per tatu wa. Yo tu la fa pena. Ai o tatu fa so ile va ngale. Yeah. Am te vai tu fua la tele na saule ma tele tu fua palo vale to na tanga tole o puka o ke se ko ke fo mo isu mo fale o va tule but let him watch let him contribute to lunga puka la me. Everyone's welcome at the end of the day. Yes, that's right. Absolutely. So o le tulanga na because hana ole fatus tu sangale na ole fono fa vai Samoa to the New Zealand system ole local boards. So now we look at Samoa the villages, well not villages walangai le ngai kanga kangu, but o ngisi le ko kongu ngua I purenga ngu. O le la ka work pe o manga abuse mai le me le ai. To run it themselves. Fa nga kengi ya la fa me. Yeah. Ya na. Le wigala na le tate fa ya tuai. E te tau ona if it means to be o le tasi lea o ngā tatu prokalameli a tau mahana is to educate our people. Le wingo lau tala, wha manatu ia ila tau, then by all means, e mak wha malama ma wha mangingo. Lenga o hanga o kala kuspa ia, e whano le nuu e au noa malea, malama. Mai. O a whaifo ila o le makiuke lea, ma tau male a tau mahana o le wha mangingo, wha malama si o kakoa kungu. Then e mau ke le vai e so soangia. Yeah. Lenga ua sau I luma le meo kau whaaleanga ma le whaavevesi. E le se whaavevesi vai le mate, le fautu atu. E le ai ma se mea la apa I fua le nguu. Ma whaiaku maro, kou ke le pule. O le hale mea, what's in your village wa pule mea le maro? Ora usiringa. Lenga upu ia le ka whaalele ko inga ia. Ma isi tangata, o leo te tau su ea le video muri raka kare pea o lau pālenga ilang kara wha uruanga whai. But I don't want to say it yet. Se o koe su ea le video. Lea ia ilanga kalanga nga velo. E whai usi something wha pea. A le lo se whai unga vave o nga o te le lopo le ale tua ole. But tua. But o le akau koe sa ilinga mai nga le whamitalanga le tu e watu ilu. Lea le winga lau tala. O isi kala wha mai. Ko ke le pule mai le la o mai ko pule ngai. Ole ale mea le winga loka. Ole ale mea le rua bidionga le ma fonga fa vai ua kau fia pule I forma lo nga ingu. Le fai mai ka ngakaya. What are your thoughts? Pe ho ya. Ole va con malo le fonga le fa vai. E look after ku per malo le la ma. E ma kwa le ai ma se fe au angu mai ku malo. Ele ku per ba. You know, a hau packer malo. Ele vengo a ver malo, pa singo. O ma ko kupela o a ver malo. E ringi pegi fiki entero. Ele se pension le mele. Ole nga ole fango o prokeki. E pa ko fa le ka nga ko pulanga le welu. Fango prokeki le inga ya nga si nga ko pulanga. Pa ka dia ka ko nga fa menge. Sole, ole si se furu lima ka usanga sole o milio nga samo. Yeah. You know, you see developments here, Hannah. What's you know with the money that the governments are giving to local boards to develop. You know, what's the advantage of that, and what would be the advantage of that, and our people in Samoa in terms of Fonofa'avai? Yeah, a good problem that New Zealand has is
they're having a hard time distributing the money because people are still trying to understand how to apply for these different funds. So, and it's good to always have an excess and people who represent you, but you have to be voted in by your people. You can't feel entitled to that role. There's whole elections that happen here. You have to earn your seat at the table. So because New Zealand system has been running for so long, right? See, some more we're beginners, or learners. So because believe you me, do mantua tasile vai ngola ulavale mau. Mole anga ilu more ole fingalia. Ave SM fai puli. Langor me kongwane lela kupu. You are feel entitled to it. Aure me mongia ya. Le ya rupe o ke fai puli ma eru me nga saunge ke fiar wo kia fau. E ke de fia fai puli ongi milionga. So ya te ula ia la wa foi lele mole anga I luma pe a mausali apalai lo la vongora le wingo la tala awoni to yo yeni fai pule mangi mingi ska kulo ai a focus pe la ko le o he fauku la fongo ma koe kalepe ko focus pe la tole lo meka male lo proika ai avi fo lo le running or mat o le vanga le fai fa CEO lo Paua inga ia maua ma apalai ia pia kanga kori kumano. Yes. Paua. Awa o le faiso o fu le me I se vai le inga o le amonga ma fa fa. Ma loko le anga makanganga. Ma fa makanga ruenga o malo ia kumalo ti makasi. That's it. Ko sa faisa o le makanga ruenga o tu malo I limatas pe matanga ruenga o fongo fa vai. Vai. Ia nga umalo la ia. Fa apalai loa pe ave fo ile le filifili le ma per melia ave fo kuanga pisasi ai filifili en malo kausi pe yer faingo me ai kon karaki fa kon karaki kon kausa fa kusa ma kausa ngole si o si al fainga tonu na mole anga iluma ai ona o le ta to tele ape foi a mata le la le pe o le fa faingo fie le ave pe o le fai pule por tangata le e o ia lenga ke driving a moringi ke ai onga ua malo si teilo la utala le to hana believe you me anga le malo si ka ufale anga ko inga ku lepa pe nge u ke rola kai fongo mar ko ke ro ita pp le fsiringa ole fa lilo nga le ku or mele ai ua saule ko ia inga fa le anga uma me uma le la ua rusie mar fa ko inga ma oko ia o lucia mar fa ko nga wa ya oko so menga le oko kusala e kere ia iso before you even say something ina ko uma ka fa ilo mai o ma to lo uma to teleanga uma esa varia po er ka fa mai on ma kwale le e ke fiu e ka apo point ngale e mo mo sa ku e pa makua make sure ke makua e ke mu pa mo ke o me siria nga le fa ngor ka ko middle class nga ilano you know le ka ma kiva sa le no nga kongule nga le ka lo ke solo ka kele me a o le safa ka yem ko ale o mo se leo a me se la ka fa me la ko ano o ka le ka me ala uli Ja, 2 million wale ole prokeki 2 miliona il tausanga se fulu miliona ile paya I. Ka fika ka ese prokeki. Ka fika ka. What can you do in 10 millions? Wow. For the first time se fulu miliona kongol paya I. Ia la vatula le matou nu wa kasi le. Le se vatu foi la fale alupo la fa ka inga fale alupo. Ja, se fulu miliona paya inga ako. Ke roe koe papa peile ma nga yo fale alupo koe fa fo I me nga yai maka anga mare ngua kai sa yai e koe develop mai le ngua ako. Ja. Fa inga me. Ora si me ka fa mo I funga nge ngo me nge pro ke ki o me nge yo a funga o kala vau. Ia makua fa si ma fa ma I have access ka ko sa mo po palang. O ke pa ko pa ke la ku pera ko uso le mo menga. Yeah. Fa fa sa wori. Fa fa sa wori ia.
O le vai o saila. Vai sua koko. Ia, e kofu ala ngu ma Anga o va kausili. Fa mo menga. Ai vai. Awa kula kurisi kongo. E fa ma chatinga sukara kurisi. Sukara, pero sukara foi. Ai fa ka milo lai babau ia. Fai fa le tua kai. Ko fe fa le vai o moso wa. Kere ro po fere fa sanga kama i vai o fe fa sanga muri vai. Ma kanga le ka vai o moso. Fa koi e tauna fa lo de waranga ka ko vai e la kama ngi. Wa ku kusaru mai kama i vai maku. Le ro ko fere sai le fa sanga. O i fa ngali isa ele maanga e kulanga lima moso. Fa menga la ma ja ba ya ko nga ko la i poli ku ya le pa ka mos me fa pe. Pele le nga i kulanga lima. Ke le me ba. Ai ro po se menga piki ko inga ya oku. Ke nga e ke no le ia vai e kulanga lima. I fela, i fanga. Wow. I me le fa mo ku nga ba. A ke nga le ba di. Se wo fi wo so di se so. Wa il ka wa ga venga le ba. Ale ba ar ke le ia. I koko o ko inga. Ai ka wa. Ai ro. Ai ro penga we mo so le ma ka vero. Wa ka wa fa ka wa ma. Wa ka fa ka wa la le lo e ka ko le wa. O fi wo so wo le se ma. Ia, fa koe ka ua i o le toe wha manatu. O mea umai e o whea mā kousa pai kia ka eo ngai sa uama, ka eo ngai sa manga. Ke role a matua whai e ni wha manatu mani. Whai le rei, le whafonga mani mako i kumaro, ka ko whong whawai. Koe wha i loa ia sa moa, le mea ngā kupu ai le ka eo ngai sa uama, ka eo ngai sa manga. Ko ko hai ka vai kuku. Ioi, ngā sa le vau, sa ai kengi o kumpu e le alo varo mua vai. Ia ngā. E vai ia fai le lei makaanga mi foi ma le fai ma le leo ngai nga a hafe ku kulisi. This is where Salivau vai. A nga lenga fai. E pa ka tinga le usuka la le so. Fisili palangi. What is this? Ia fa maka. This is a taiao na isa wa and taiao na isa mana. Ale ro fa palangi fa sa mo. Ei fa koi. The boy named Salivau, you know, he was crying. Mga kuala ngangu fa makala ya ka ko samo. E mala mai. Makua mala de. Not only entertaining. E ma die ko ka die ka. Ala vai makuai mai ke la kuea o le coach le ka ko ka mai ki o ifo ka ko ka nga kai la ifo wa ifo ya o palalangi. Sure, I was kanga lo. A boy named Salivau. You know, Salivau means a sacred bush or a forest. Like a burning bush of moss. So a story, there was a boy named Salivau, he was crying. Yeah, fayala, kusala. Lefa makala ya. Ala foi acted, le acted resi. He was crying all day long, night day. Yeah, na wa faya. Bye. So le eu mai ka kiru ku ngai mere ku ka ki fai mo moi palang. Before I tell this story, you feel free to donate ku ngai kupe. Yeah. Muso ku kupe ya ku kala. Ai ka va ai ku nga. Me ku pe yo muso ko fa mi kan mi kan. Yeah, bye. Mo ko kala. You know the little boy wants some money. Nga umarka o anga mali ai o mele make vakua alangi mesinga ma tala le vavau ma tala tu male opportunity e no wai ngai seleng ale ngu malo le nga ko mo tato wo fale lima o ngi foroa sole ma vai ko ki ho the long tooth ngi foroa wai loa vo ilele ya punga mai le au nga ngi fo le au fa lima ka ko fa makala ioi ka ko o mai vai lima a water from the hands ya lai ka ngo hana swasu mai lunga vai ka ko ke le o me manga nga ya ka nga ar mele ye ta tu nga le o sa i ko mumui o mai are ai pi ani mau mai aisa mau mai marua o hangi rumba nga i le lei ore a mau ngi ko inga me fa pe Eisiska ko atiko Hannah, final words. Final words. Thank you, everyone. I will see you next Monday.
Oh, and also, I'm going to put this out there. Yeah. If anyone wants to hear about the Epstein files, I have some really good news to bring Yeah. forward. Please comment if that's Epstein something you file. want to hear. Oh, like a The go- Jeffrey Epstein files in America, which have been interesting. Oh, nice. Nice. Prepare that for next week. There was an article about fake money. Quickly, Yes. before lunga fa mole mole, ole nga fa na tatou por kalami. Ole fake money wa marosi sa mo mera. Yeah. Wa mafua mga marosi me o fake sa mo langa o fake o kola psepa. Fake news. Now comes fake money. Ya, sila ile se so le vai ku ki ku sa. O kia. Ele fole me o fai o tupe. Lango scaling ai. O scaling ai mangu la scammers o scaling ai. Ole foi sa mo me. Ole ala foi le na ro foi su ele tatu se lau kala. Mangu ka se lau kala mo sa tau lan mo. Lo su ile ka se lau le. Ai sa fai ai foi tu langa. O fai ngata siaki le le tupe. Ya, ai me se foi le me o la faka o isa le wai. Kamana le ula kama fake. Nga. Na o le bank. Fatanga sui mai ai mea mo. E koe a veiku pe a real masters ia le mai mea. A vi kan ka fo nga e o whaka mai mea. Ja. Ele ese sa mo whai mea ia. Yeah. Ele ai ma sa That's what I mo was sa thinking. mea. Nga pawa me whai mea ia. O la whaka wisa. E print mai whafonga wakula ia le. Wafo ele mo in scan fo le wala e waku. Na tonu rava. Ia, tawarunga le tatou por kalami. E nei vanga o le fiafi. O manatu fo. Sa ia fifu sa tala fai ule le fiafi nei le atou. Na manatu ai fa pasir vanga le ai ona ua au mai so o lava ni so le to tele le atau si tamali isi le pulisili o mlava alele. Oi, ia. Ia fa ofonu utu mnuvao e vile. Ia. Ia beia no fai atu. Samoa e entaitoa o yo manatu maulagona. O le taimi fo ile nei. Ia e malama fo ile afia o ngilangonga mangi mangaku me funga e yo emotions pe a fai ona o le tūlanga o le porkiki wa ngei. Ai langa ye le atale wo sia so fo el to tele o si tamali isia a o malanga maima. Ia fa malu lu watu. Ioi e fenga tayo si tato mata u. Pe a fa pe o le to te tinga lava maso ona ave nei fa matalanga o sen mai wo o ina tangata fo i e fa tu ino tato proclame. Wo tele ai na fsili mai fo i le to si tamali. Sia. Lei o tatou te tustusi lima ma tatou fa pena fo i le tautua. Ale o tau si le o mo fa karangoa ko mo va. Ia. Ole o whanga ngol ka le whai me le. Nanga o le ka woleva. Me o leva te mina lai tu malor sap. Ai ole akale wa mai ngai. Ai papea ole ngai le fongo le pekesa. E ai se. Ele ole ofunga li mo ngi fai fongo pekesa. E fai fongo pekesa ole ngai ia como va le ganas ko Yes. sa. E fai fongo pekesa ole ngai como va. Mai ole atale na mai vanga. Ole o ata ia. O mea o leva te ke sila ko ile ka o mea o leva lela ato eli mai foi lunga i tu te tau mo fai fa tau ma te tau fu. Pe no fetu. Alua o e a faia o lau alu le fast e ke fa nga inga le fast e ke kau fa le nga personally. Continua o se ia mo o e. A faia o lau sau le fast ia o le ase si vai nga su enga o mea alu pe o le lein le nga ia. Aioi, ai tatia ia le mea o le tau vai mai loa at the end of the day. E pulea a sia tamali a taua. E tangata e mai lunga le tatou proklame. Ma e le tau fia fua o le kamalea o le CEO a le malo o kule mai. Lo wa le fionga ia whaafonu uma po le fionga e tumanu bao. Sa yes alenga sa ngo ile ya la ye uma CEO nga ngalu fo ya kule pa administration kule pa sa ave la ku se lau pasengi ai sea la ngol pa le mia of the day ile nga fu kai sa fia me ave fo ye la ko best ai sea o ka ko nga ia fa ka ka fainga ngan malo le fo pa le mai ia le la au le mali to ma fast le te mi fa au le fo ya
Se at the end of the day, aver ka ko fa ko kuanga. Aver tato fa to tuanga le fionga le li parmia. Mahanga ko finga. O tato ya, na o le tu alalo lava ma. Ya awala ngondal fa no no. O le to mai na ma wata mana tu langa fa pena. Ai ka o fu ka pokala. Ma va tu fu ali. Pokala. Yes. Fai arua o e nga me awa e mauang ya fa mau tutu. Pe yan mere le kapisa kwai. Awa tau te fa le nga ka mari anga o ngaka. Se i vanga nga ua maua ni au fa mau tutu. Mo mori lo ya audi. Ale atu. Ora me sa o nga kong fai. Ya. A fai wa yengi ko fa mau kuku. A fai fo le akare ko ke sheinga ko sira fia le leia. A vele ai sunga la aule marit. A vele ka ko ka peka. Ai utu te mai foi lunga mai tato proclame matau fai tau mai nai fual tato proclame. Matau mai nai fua. Sia ta mali. You know, la u ave ia le fa tu tuanga. La u ave lo na fa tu tuanga foi malanga se lau pasenge le fai nga malo. Ma tele foi fuanga tele. Mole anga i luma. Ya. Ya, ona foi to fainga. Ya, nena, ole vainga na wo to ya fe to wo manatu. Ya, sei. Ma le group le asiaka. Nga pawa kaka ke fa ko ko ila muku makoa. Ya. Ko ngisi kaka langa ka pakoloka. Langa fai do ye me o uma kaka ka ko ye. Ma ke le lango nga se me ese ma ila muku mato. Ya na. Ena na te fai atu. Pea ka ke fai aku fo ile lakar. Si utatou la avea nei mea ma mea te ia i fua. Lei whaasanga pea ngai o le isu. Awa ko ke awa ka alu kingo ma o ia ufo. Tau te le taitai o ke le i o inga le mea le o ka cooperation o i tangata. Le la koe whaiak. Awa ka ko ke ka alo i le kingo i kangaka so sesia. Le awa tala no atu from the person le ko ke sai ngingi ia o upu uma ma me kala leanga. Vai ko ke whaia mai ake. Kanga ka umari fai mai ko kele lalangi ko ro wangi si dai ya lo famongi fai mai ma ua kamalianga ai makili kali ya ku nga de kingo le nga ile o so ma ki ke le or ka alo kingo ya fo na u te va vai tunga ai so na ta fai mai ya isi si kanga ka uma nga fai ele ku ai lo fa kusa io ai ele fo se ako ko ai la lo langi e ya kai minga se kanga ka ai a fai ka ke kari kongwinga ia te la na ya lai no tali ina swinga le atu e ala foi o fai ngo fiengo ka ngo fa manga lo liskanga pe a ko va ia o la o ko ku u ia ir kai kai se ava ngoa ai a fai foi le tau te nau watu ai manga o fai ko fai ir kai kai ma me ia ka ke manga nga o ma ko kai me kas ka ko mau fo to vai mta to unsa ya sa wa fo kai me fa ka u nga me uma ai la uma nei ta mari i le o le foi kanga ka so le eu so i fo i mar faki io o le kanga i ronga ma fo o ki la ma ko o se la pa senge la ngol malo ai ava i so o mai ka so lo mo ka sapota jar malo le fast le faaleanga o la ko wa kamali anga io i la se kanga la ko fia la fia nga nga o sui mo i lo pe fo ringa mai le se fast mo e se na me asi le se fast mo a mole ia apia ma ia kangia le upule le tito ia tangia mai le ngor fa tu ile tu sa mo tasi ia ka ko upu manga ka ko kala fai unga ngal program ia petri fu o tu pole ali tu inga pa or kingo pui le nga pa ia ma au angelu lang fira kaya ato fatu manuia le fia fita to fira ila sata asiata le atawa hana to fasifu